Seneta na Governor na yuma tieli tikomanya musumbe wo niwe weva wa katano iseso isu ya utali wa kulava ya Bomas 34B ni wende anzame Usakuani na mivaka etwa iseso isu na ikwati ala medhi etwa mayati ya kamemeka Mutongo TV na kwithukisya Mutongo FM ni mwithe etwa muyona maundondo medhi etwa maende na twikwate kana iseso isu ni uthela o mituki na muno twivikia muthenyani wako ni nondu kimio mithenya muonza IBC ya iletwa tavia Kenya musumbe wo niwe weva na indi karibu ndeni wa kilungu cha Ikumbi siasa Ikumbi yambe Itina wa Usakuani ila ingi twatiania na kwa Ikumbi ya mwiso tutambito uthi Usakuani ni na indi ya muthebyo twethi Usakuani ni twoka bano twoka na ateti twoka na mutaalamu na indi twavikiana kuka na muthukumi wanga itwenene yange wa ya mugo indi umundi ateti mevoto kuna maundu maki uteti na muno maundwano ma Usakuani Itina wa Usakuani nondo maundu maingi ni methiwe maigika Usakuani nuna kikie ayo mausumbi ni motwetelete me oka mausungi yangi o ndeni mevikie na kwithiwa maitanga so kiuni twetha twinene hapa Ikumbini na indi twesisya ilembeta itu ya ukamba chama cha Wiper nikithiwe chekanesa muno ndeni wa ilembeta ya ukamba Senator Governor na Human Rep on theni wa ilembeta ya ukamba ikuma chamani cha Wiper over mwana ma MP mbe wa miongo ili kuma ukamba na angi kuma anza wa ukamba tuisisya Mutongo wa chama cha Wiper KILONZO musioka na ngwataniwa ya Azimio wani Kenya Coalition nipate maundu ala mengi kieva witina ngenya umundi maundu asi wonde tuisisya vano na indi twisi nayo UDA theni wa ilembeta ya ukamba na ndo no chama chao kino kiwo mituki na chali ka ukamba chethe ona ndongo ya kauta imwe sia tivela mbingi sina vikia na kukwata ivela kana kula sina vikia na kuyana na indi ndongo onini sia kutala sia si kwata ivela muno sia MC ya theni wa ilembeta ya ukamba na chama cha UDA aingemo moka namba ile theni wa mas mwasu na angi maingine motuonene ya vande no yakumbea siasa nina tongo iva na kumuseisya na wakafikia na kulika Ikumbini yu bisetha etwane nania kwisela ile itatu kenda imwe tano na ambayo tumeni mukuve vatende vi na ndeni wa mitandao ya mikomo kanile Facebook ni Mutongo TV ndeni wa Facebook ya Kameme ka radio ni Mutongo FM tu live ndeni wa Mutongo TV Facebook na indi page ya kwani ya Rastas Kethoku Anzomo and all like page na MWEMBA tia na indi ndeni wa YouTube tu live ni Mutongo TV Stock FM official Mutongo TV Stock FM official subscribe na tu live na indi ndeni wa Twitter ni @Mutongo TV KE @Rastas Kethoku hashtag ni Ikumbia siasa na indi namba sia simu ni umukwiki wa vaki oni twendeye na none ngamwanya wako na simu Techa wase wa TV kana radio yaku wesethia ni twegwana ni kwate imondo mesa wasawa ili tatu kenda imwe tano namba ya otomani mukuve ni to Rastas Kethoku Nzomota kithio dereva wa Ikumbia siasa nginyava ya masani o ta eliu mokite na yuni no thocha musesia tukatete koma tutambanye nginya muthia na indi atongoi karibu muno theni wa Ikumbia siasa na indi chambe kwa mutungia muvea nondo wa kuvatha mwanya wenyu na kuka masani wasuma wiyo muno bwana Moses nondo wa short notice ya kutabia wao muzalia ende wavikiana kuka twethiwe na ke mheshimiwa Banda na ulani wa coordinator wa UDA Kitui na ndomo ni agent wa mheshimiwa Ruto sorry na ende ambiani wako atasimu asemba Bomas na icho kitumi na omanda mondo Moses na ende karibu muno na ende twambie ngale kwesu kede muzesia na mwithukisha wa Mutongo TV na Mutongo FM museisia na mwithukisha na ukethia kwa masieto ni tawa Moses KILONZO ninye chairman wa persons with disabilities kana andola mena unyivu wa mamutha thini wa ilembeta yeyitwe okamba kana ila yita wa lower eastern ukamba wa MUSAKUE wa Kitui na wa MAKUENI kwa une na kuthocha ni kenda tuithe imwe ba Ikumbini ya siasa aya na wengi Moses ni kwate ya muthia na jiwe member wa presidential UDA presidential campaign team kana ni waumie aye nenge siasa ile lakini ntina mindo member wa presidential campaign team ya UDA okay yes asante karibu sana mondo Moses nende my brother karibu yes kani kindu chambe nende kumukethia mwithukisya na musesia Mutongo TV isitwa ni twa William Mutinda numete kilio cho yumbe cha Kibwezi West
kuya kaunti ya MAKUENI ndi mwana yuthi na utongo itiwa yuthi mabinda ebinda ye kuni notani muno kwethwa ba ni wakilishita na yuthi. Aya naende mundu we mutinda ne wethwa aitho ima maundu maki uteti naende natia tege yangale kwemwe ni kwatena nambia kwekea ndi kwekea ngale kone mwe inga ndio na democratic right kwa bandu neke yokura kula kila muno na kwena ko niye yabo ne wose muno naende bwana mutinda ni kalibu muno uzino twitha twithia sana ke ba kuthuma maundu maki uteti na kwitha ayeto utaalamu ula winaguo no mundu wa muika yende utaalamu wake uteti naguo kwa hiyo ndo kateto muno nende na utaalamu. Karibu sana my brother naende mheshimiwa Senator elect karibu muno ndeni wa ikumbia siasa kwa vinda yengetu atiani we mujumbe wa MAKUENI na yitwa watu wakabawe Senator MUSAKUE wa MAKUENI chambe congratulations muno. Asante. Yes Inakuwa kwa masito ni ndani likitonga MAANZO ulo nibiwe Senator mweu wa MAKUENI County na kiasi ambaye ni mubea muno kwa mashambiki ma mutongoi nundu wa utete siakula ila nathiuka na komana na mashambiki ma mutongoi kundu kwingi muno katika MAKUENI County na kiasi nina tunga mubea muno nundu manambete siakula kisasa cha mutongoi nacho na kikwatia nacho nikingwatie na nikiende nesa muno na utuete mubo kuma kundu na kundu na nisio kanasi ni mubea pio kwa andu ma MAKUENI nundu wa unenge mwanya wa mathukuma ta Senator wo na intidiasia ni kwatia nitukwenda tu kwatia nene namo okelevinda kwevinda twabina kwa bethana kana withe twambea kumathukuma na ne ngoma tungia mubea muno pio nundu wa kumela kwa wingi na kukona kula na kungune kula mbingi muno pio kula ile na kunwe MAKUENI inae ngilimanere na miongo kenda na muonza na katika kula isu wala ila mbandikithia ni ngilima ana na miongo muonza na kenda katika kula isu na kwatie kula gilia na imona miongo muonza na muonza ni ati iwe ni mwalimu wakwa Professor Kebwana na miongo 5 na kenda na wethe na tungia ndo MAKUENI mubea muno nundu wa unyuba kwa kula mbingi muno na muno bandu watu akasasula nundu orandia ababika lakini inakuni wagula maana 5 ya miongo 25 kwa huo ni baba twambesha we ni baba gondo baba bandu bambe udina kendanga na matunge mubea ende timu karibu muno mheshimiwa naende muneki ene samwa wana siasa sia muwo MAKUENI ndine we kwina maondo mandu withi muno ethani pedi ndo ine thi witenzi ono twindo twazi no tunini ende ni mubea muno kwa kuna siasa sia na muwo tondu twithe tuyashe bai kuombeni ivinda kuthindila ingi tukuni siasa sia muwo naende kiune chioneke vai lembetani itu ya ukamba na musesia ni wavikiana kumanyala twina mo sede twane na ndisha maondo ala maende vai lembetani ukamba na kuya ona akuini tukukonya ndeni wa kilungu ko etewoni wako kwesira ile itatu okenda imwe 5 na ambayo tumani mukuve uvikie na kunda bye wate to sisia Usakuani wangili ile na miongo ile na ile uonanga hata kwa ala methe tuna bahati wa kuona Usakuani mavu Itina twazi wa Usakuani twazi kumangilele na ile ngilile na muonza ngilile na 13 ngilile na 11 na ende ngilile na miongo ile na ile nese bawe na generation ndasanga ye vau ende kusioka Itina vau 1997 1992 nese aingi no anini ala methe mayona Usakuani maivinda yesu na ende 2022 ni yeno vano nitukunie kula matuko genda mwi wanana na yukwanda bye wate to sisia Usakuani undu withi watu iwo kuvika umonde yitwetele utangasiwa president mweu wande ino yitu ya Kenya ninzama ya Usakuani na mvaka IEBC Facebook na kwa ni Mutongo TV Mutongo FM Erastus Ketu kwanzo mwisunde page na ende ndeni wa YouTube Mutongo TV Stock FM official namba sia simu netuko na simu tweke abaki oni Twitter @Mutongo TV KE @Erastus Ketu hashtag ni Ikumbi ya siasa na ende tuyambia nenda kuambia na bwana Moses Moses tuinena winga lekwa nize lobi nikwate yo bombers na who bombers o imetho onde matia hizi bombers of Kenya na vala utali wende kwa kuthoima ila form 34B 34A ni kwati nithile kuthoimwa ini 34B ila ni cia 10 milioni mbunge maana ili na miongo kenda na kimwe cha diaspora nikendo se ya IBC ni anengana mausungio mena uwo na aki indi twinene okiu nitona muthenyani wa umundi na onavio atongo ikuma ngwatanio ni Azimio One Kenya amwe matongwe na muno
alamendi ni wa chama cha ODM nemambie na kuandika sindu mitandaoni ikuoneka na mundu ikanini na graphics nokavikiana kutwikia visa isu kana screenshot tuende na kunena watozi babu wawino watozi cha Robert Alai watozi cia Ledamo Lekina sindu ile makuandika mitandaoni siona ni hata kavinda katwetelete Usakuani mausungio tutangasiwe mausungio magivela cha president nondo kuyamba makuona azimio ni tamaa mbio likwenze niweze rasta se na mui kwande mai cha mbele na kino cho kindu kila to atinde to asetie kana competitors maitu azimio maye sayani yakula ituye kithia Raila president yuambe yo sisi utalanu ende lakini jukindu wa ile umanya IBC form 34A inatuma wakuma polling station ikekiwa kwa public portal ukethia mundu yoyote no download aka calculate akamanya nulo bitite nulo tabitite na andu ao ndendeni wa azimio erastas manai na tallying centers yo manai na andu moma utali kwa ni matali tena ni maminie na ni mamanyie nulo bitite nicho kitumyu kuona mambe ye ulalamika kila bandu mitandaoni lakini all said and done we are wako declare ni wa ABC ti wa mundu ngie yote lakini no sisi behavior ya siendo undo siendete ukekulia hii oni kisaila kuku kila nduthe mindo no azimio yo kilia bubomas nikisaila ndo meulalamika no azimio kulalamika nikisaila besi ndo negative sie kwikika no azimio ndo isaona Kenya kwanza ye involved na siendo isu kiuke cha ile ukutabya kanai andwani mamanyie resorts siili hata na ni mamanyie siku mafeva na nicho kitumi manambia ita mkutano ayu wa umanyana imagine IBC nitugeta nenda kwamba kutunge tena vuko kutangaza mosungyo Dennis etumbe ni wayumile na atangaza ache kana nimotalile na media ninyo Kenya kwanza niyo tongwetie abikiana kutangaza kuna age mathakarwa kwiyo andeni wa mukutano osu nituone ni ambe yange niwa hizi kana mona monde matalile na nimesi anamena mwikio ni mome usinda yue kindu kimwe ilo manya kila mundu ena uthasio wa kueta kila wo kuona tacho lakini ndaka declare nizo ku declare ni kwa asia hii zungania ni wa wabita lakini kwa asia nyenoni ngania ato ni woto ngwetie bo wakita izuni ila ikeyeto na kisungu provisional resort wa mina kuitalila no wazenye kulingana nakwa no ngania ni woto ngwetie kiuti kibatane lakini yundu ka declare ndo ka asia yuzuni wa wasinda yukila tonie izo na mindo na madha karua na pia tuona umundu ula David Mwaure I concede defeat niwitie press conference na niwikalile tawambe ya udeclare Dr. William Ruto tawosindete kiuti keseo na uthasio wako asia ithie nitutalile taito na nituonie Ruto niwe ulidiete lakini yuko ikala to ku declare isu ni mandate ya mindo ya IBC na pia madhakarwa kuikala to ku declare na after bau tuono andu kadhaa maazimio mayojiwa including Simba Arati ambia unena to kwenda insight andu ayasia we are taking nothing less than Raila Odinga isi ndu isu ni sio tutua ato asasia situmandu kanandhe yesa kweyethela kundu kula kutatega na tukwate tuwezo Odinga mukondo ni usu yes na indi ni kwate no amina kueleza point iswe ningosioka kwa kwingi bwana Mutinda tuonde ni wavo kwihandu manethi to maiweta ila president Uhuru Kenyatta makwatanye na mheshimiwa Raila Odinga ndeni wa handshake ba ya 2018 ambe okula nyama kulio president Uhuru Kenyatta kweli niwo nukumusukuma kana numukwete mbau Raila Odinga na twete la tuona mukampeni ya kwa masabale kauta asia akulia Kenya pamukone kula ayu kula sia kunwa sio president ni sende no talwa umundi twene ni agyo tuona ku mitandaoni
nukona atongo yasu maizenga monota babu wino ai kulia kwani no with the president Uhuru Kenyatta eka mathoke aka game watoto cia ledamo lekina ni makwenda me ya president Uhuru Kenyatta tuele tukuthipa ndu twendete Raila lokitha declare kwitha president wonu waku ni bayolo akichonde kiende kuma vo Itina mpaka muthenya no monde. Asante bwana Erastus, ni wa kwenda kwambila babe mutumione kana nukebo kindu kimwe kila pala tupikini ni kila kitu kwa kisungu flexing of muscles kila ndo menda kunenga basis yo kana ndo alama makwata kwoko mwekio nuko na deni situmbi mewokela makasi ni tukiena ni twalina ni tuonye kana ni tusindete kibela mathakarwa na timu yake no makokela maka counter makasi according to our talent ni tukona ni tusindie kibela nenda kwa asia kiuti wrong ni rate yake lando no tondo wana kana keka mutiani ni wakasia nona na mutiani usi subject sina kwata lakini mutiani wa makwa that is a different ball game kwao ndito nako nenda kwamba kuthafikiucha bwana wasia kana I mean Azimio ni desperate for ni kwetha isindie kelando mende na kutayarisha ando mo na kumanenga confidence ko it is coming from either side kuona itube kwa asia momeona matongweti ni sawa ngale wengi kwa asia mona matongweti pia ni sawa isi ni sawa lakini mwisho wasia mwisho ukokela na IBC ile kadi kilolo asina otherwise kendo gengi mweza kulinywa ndo ma media mbona tuandike na mate ilhali tuko na wino we ngoletie opo babu wino kwethia maikulia mbana president twena kuona wa side na neto kuoneka oteototetia nye nenda kwasia Raila Odinga ni mundu mwe wiki ya muno na ambe kwetu Osumbe na Uhuru Kenyatta ataicho Osumbe ambe 1997 ni kwateniwo Raila Odinga that was his first stab kwetu Osumbe na Uhuru ndali kire mbungeni nenda kwasia kikosi cha Azimio ingawa kina nikithitu kiba kubi na president Uhuru Kenyatta working partner wo ni kwatia maimwe kwatete muno nimetete kula pala pe mwenende na imani yoyonde pala mwene pe mwenende kwou pa favor nemwe kikosi cha Azimio kikwatete kuma pala pe Uhuru wa Kenyatta na nikimeo muetanga evinda eno mamueta iwake no see no propaganda na ndo na kwethia ndo no weta with certainty ukasia kana ni babu wino isi anu mogela mundu page ni yake verified ni page yake verified yes okay usini mtazamo wa babu wino ta mundu ndeno elo ne wiye matha karwa mainena na Kalonzo Musyoka ela maneba ndeno akesisi mana showcase ya tongoi alama minyo kwatekana masindi bela ungua mwabula Azimio baine bandu bane kwate Uhuru manezi we have painted the nation blue na masia wanakula kwena yellow coat they are ready to paint it still blue kuma bandu mekwate the system in any case dabe mundu weta system ni asla eto ata sita ni William Ruto no weta system alala kwani kendo angi mate kwache ndoza kuesiwa mwera ilo kwasia tukisaidiwa na system tutachukua hii kiti afya wananchi mkitupigia kura tutaingia kwa madaraka na tutafanya ABCD. Seneta MUSAKUE oyu wa Siaya ulani Oburu Oginga ni mukue wa Raila Odinga bevinda waisie kana evinda iswinge twithe turesinda indi kila twakosa ni system no itu inayo kila mheshimiwa Oburu amaanisha kwethia tusindano sindi witu ekani kintu brackets wingewa into quotes wingewa yuyu twekwate kana the ground will be favorable for all nda maanisha peke tumakwenda ne wesani ne mana amaanisha ground imethauka on a fair level on a level ground no ndo meva kuvena serikali kana kanondo akwetha Uhuru Kenyatta maturity la we approach issues nayo yoneka atekwegemea upande wowote nondo keka Uhuru Kenyatta niwethire aikona siasa umunthe keka niwethire ayegemea ngaliko ela timu ne local support no ethia no kusukuma angi keka ba fair ground ya kukona siasa umunthe wethia siangiwa makaite muno okay
Mheshimiwa Manzo nukite kwaku yu nienda na mbosomia musiaisia kila babu wino with your tweet neno ni verified account yake President Uhuru Kenyatta you must act now or was this a long con nakandike ni capital letters Baba has won the elections just protect his win what's the point of Kenyans voting if we rig out the winners osuni babu wino na kele dama olekina President Uhuru Kenyatta, act now. This nonsense of delaying Baba's Raila Odinga president is annoying. The nation wants the declaration done today. What IBC is doing is expirating. Okay? Nake Robert Alai, President Uhuru, nake get ... And I'm with this amboma na icho kila kiende. Mheshimiwa Manzo, with it rotating kwa vinda yaza, ukaona MUSAKUANI, experience. Yani wina experience mwana tu kama ndo ni ama siasa. Kula nisiende na watalwa maone ni tano metha mayona ni ata. We awa kutangasa ndukula iko ni wa IBC na muno ni wa Chebukati niwe returning officer ula munene na ni wotunga kula sia musumbi kila kineke kienikana azimio mana inatali senda yo na anduma Kenya Kwanza me natali senda yo na monda ni mabikeiwe ni form 34 B na B me nasio kondo huko bikia bau me kama sabu anduma azimio me asani mama sinde tena me na 50+1 na mo anduma Kenya Kwanza na mo me kama sabu ameanza na mama sinde tena me na 50+1 nicho yusiambie utalwa ingi constituency kwa constituency ngana si umbanwe ingi na ne kwatia kuitwa ni kucha IBC ndio tutabisie musindi wakula kana musumbi ula ukete Kenya no kwa udibendo ana delay nundu me ndala me kwesa utangasa with onake mundu sisi mathangu kana kasisia mitandaoni nuona uwola wevo nandu nibana tukikia kana mitandao ni natililo kana laitwa hacking ya likwandeni IBC mali anake na ndo mitandao no ilikula kana ndina alikwa ndio manya yukula ila inakoniwe siatalwa na ne kwatia sienda sienzo na kila ne uye makanisa ne muno umundi na chuma juke thelu makanisa na Kristo na Kenya ingine maboye temu ya Kenya na uwe pata muno na nenge ula wasinda ni wale tautangaza to musindi na ni wale taunengwenda yasi yake ila siane ya nundu tongo imauma kula kwengai na ne kwatia kiuni gekwendwa ouni iko na tevi to kauni nundu kimea au kedugo muthana wa mwiso pio kwa hiyo nini kwatia Kenya na malete kuyumba ni ana kwetela akana mama ne musumbi wo endwa wo tuma kana kila mundu ni wakwata 50+1 mele bagale kwata 50+1 kuna no ishokewa umawo akakwata 50+1 na either ni wosindite ndale autangaswa na kuma bawende nono nyela timu ya kumbania kudhocha musumbe ya mweo je tayari ona ya sia kudhocha mangaba na meo si tayari siende na ubangi kutu binaite ya samono Kenya ni kwenda na musumbe mweo mheshimiwa bekulesi ne kulete na tuyokwatanywa na ki akithio kinona ni atongo yano akona anona watongo yi na manena sindu nonginya ikasiawa na metho make siasa na metho make ndini watu sisi binda ni sio onde be Kenya makuona President Uhuru Kenyatta tayenzi yemwe yake kana tita why genuine engale kone ino kana ni cha wona ni wa humate kumukwata mbo Raila Odinga yi kana we yonzia ya kumumina kesiasa ilikoti ila tuwekie BBI nyene nche kana ta wakili BBI na makosa maingi ugethe no mizia idio baimundu tene makosa onakana kanini na ila yokie atuke kana BBI ni yuko ni wakula onondo ya betangie mbunge whether ina makosa maingi muno nanya kwa woni wakwa nona kana
ngewa ya BBI ni tethau na ira ndiye kotini ni abalukile kwa wina abalukile kotini yuno nduma wabetie na wasisia yu ubo uneni wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta wa mwisho anaye deputy president wake ukianguka tunaenda nyumbani na wewe ukishinda unapewa mamlaka umuthini ndindia na Mheshimiwa Raila Odinga na tinda na Mheshimiwa KILONZO Musyoka na sinda na Mheshimiwa Martha Karua na ambunge aingi ambunge maazimio mebo twina seneta wa Kitwiki yo mwana mule MP wa Kwema Tungulu na John Bandi anduma ODM na twamina kanisa nitwekalangile namo twate kila kende kuembo mas na kwa kulingana na tali senda ya azimio momeona mena 50+1 ni masindite kuwa watangu nikishondo monena meaje momena 50+1 no miane lakini wetha kila nisinye kitala ya kwithwa pai mundu sio serikali ya Kenya atena yumbe makuya atena yumbe yanu na tena kamba nitugite bu zino gwose lawe nitugite bu kwa kamba na yumbe nondo yumbe okamba chama cha ipanikithio cha kwata yumbe aingi muno ndino elembete okametuka tunene kiu bwana Moses veki nwithi ona nguzia na kwetu ucio kabo umba no wa muthenyane wa iyo wa azimio elected leaders kana atongela MUSAKUE na tuona Mheshimiwa KILONZO kabo tuona Martha Karua bo inde Raila ndane eliwa hivi kana yu no to kulia vata wa umba no suni mo we na vata kwikiwa ona kivela kana mausongo make vela cha usumbe matana mbo wetu nduko na wewe usio azimio kekamete lile mausongo makatanga so ana kedho ni Raila Odinga asinda makedho na kaumba nono muno wana we napata you Erastus ndokite ko lioni yako kanambe kuelezio kindu mwana kyo analyst wawe taba na ndimwe no useo saila we TV ne aiweta kindu aketha ne kindu utonyo kwatu kikaungama ju asia Uhuru Kenyatta ethite bipartisan siasa ni na kindu chambe Uhuru kwanza ni we chairman wa azimio Kanzo azimio Kanzo yes. Ni we chairman Uhuru Muigai Kenyatta president wa Kenya on record ayasia hii silikali no ndi kwenda kumetie ya mundu kengei on record ayasia hii ndu edukesi niwe si pe sindu sitawa sindu sitawa coded language na ndu need rocket science kumanyabu aweta no elajue utonyo kukila ukamwa ye kajune fanye ndi uelewa waambia asenye junondo ndaweta tiwe lakini ju everybody kila mundu ni wese amani point yako ni simple Uhuru Kenyatta president wa Kenya to bipartisan pure na no express it explicitly kanawe support Raila na kanywa wake na nginyaka asia kunea Raila Amolo Odinga kwa ndukese asia Uhuru ndethite bipartisan yutoke mukutanoni weyo kindu chambe Erastus niwe se azimio yo na siasa na na supporters yukie kina faida kwa azimio lakini kina faida kwa supporters mo nundu nimekwenda ku keep supporters mo lakini isio kaingi weje kulia hii ni kindu unsustainable nundu yusaila in case ikatangaswa uni na hivyo against monenge tio itangazwa Raila kana Ruto any of them yu ikatangaswa uni na itangazwa Ruto of which ithie kwa Kenya kwanza tuishua ni Ruto yuki makunie kina siendo ile ndene one kiamba raise suspicion ndene wa nini more supporters more with the meona nitakuye wa moja iwe meona IBC titenetha ye fair na tia inundu IBC ndi fair na tia inundu supporters more pe kindu mona IBC ekunete nai lakini nundu
atongo imo nimeyumililie na mamea ithi tu 100% sure nzia nino yukilaki on the contrary wasisia nthini wa Kenya kwanza the only person uminie kuweta onati elected leader ni Dennis Itumbi aminie kwa chenye ni tallying center yito ya Kenya kwanza na resort ila to amino kwata pa ilido no mu elected wa Kenya kwanza unesa ukilia kanywa wake supporters more that tuishua ni tusindie yukila azimio kunie economy no kilelilie Erastus kila azimio kunie ni kindu very dangerous na ketha ni wethukie speech ya Martha Karua aimina ai elected leaders muikathi to remain iva around Nairobi to safeguard na tuisia isia kila IBC endese nicho kitu peno thoko kosea isia peno thoko kosea isia uthuku yuili kila ba nituisi na senator elect nuku tabia kana sheria ya asitie kie andu ala maileitha menthi ni wa tallying center one ni IBC officials ala maileitha bu two ni agents na 3 na ala me support agent nondo nese ebinda no yethi muno ukethia yu agent usu no mantha time akakoma kuno ethiwe na mundu bau wa kumrepresent saa isu kana maybe akaenda umala nene na simu yu ando asu lakini yu angi elected leaders vai mwana wo niwaelewa okay njuka kwaku bwana Mutinda tio nthini wa point yesu umba no muthembo usu na vara tutana mbotanga so president no mai metela declaration yake kwa announcement yake kwa nike na makeke Itina onetha no elected leaders ma azimio nondo Raila Odinga kethi wanwe ukwitha itangazwa etha elected ukona pata ukesaida ni makoma no nake ketha ni woko zinda that is onake kama nando make kila ngwenda kwa siasa si na bwana munana otana wakiosa ondo utegwo mumba nolone baya it was exclusively yoluwa elected leaders atongo imazimio manenda kuonania we have garnered numbers kana tuina numerical strength ndino wa mbunge ya National Assembly ndino wa Senate na ndino wa Council of Governors nicho kitumino nye Kalonzo Musyoka okela sia kuwa alama kwenda utika speaker wa National Assembly no mambe ya kwa apply tene nundu azimio ni akwata numbers kwa utoezi kana ndino elama ka ndino ambunge of course chama kila kina majority nicho kiketha kina mwana kwa 10 chao 10 speaker maketho wakati wa matona kote wo makazia huyu no atwike speaker wa bunge kwa bwana kila utana tukwache ni kana it was exclusively about about members of parliament kingi to do with the presidency manaisi tuina mwana wa kutangaza isn't sole duty ya IBC neto notangasa musindi wa kibela chosumbi lakini ya afya kwethe atukwati ibela yi kuya mashinani ni implication ya kana onando mashinani mena imani neito nundo okulatusa kuwa ayumbe maazimio imani chano tukwati kula sia chao kula sio president ku ndine in any way ndine kindwenete cha ku contradict tallying ya kula sio sumbi kunde na interference yote na kula sio sumbi kenge ndiye ninye ngokwache kesongo na kana ne bwano atu ya uru ndan bipartisan na by kuelezea yake kamba yake na mugambe atu ya uru atu ya uru ni wesenesa uru ni bipartisan yela atu ya uru ni bipartisan ya kwa maanisha uru engaliko amani siele ndiye zimwe jiwa manzo no kotabia kiwe lakini wiki ka maanisha uru solely ngaliko ni azimio ni that any partisan lakini watu ya uhuru ni bipartisan kumaanisha uda neo azimio yes pekindu ngwenda mwanako mbete panelist tukapenda panelist Mutinda my fellow panelist yes no sio ukethukia cia mundu na maybe kethane na slip tongue ndia cia uhuru ndaile kwitha partisan
we know so it bipartisan. Okay, maybe a slip of Okay, tongue. clear- It clear is there. we want to Ngoja. confuse that ndina mana we Ngoja man. banini Erastus. Okay. Ndia kwiti right of reply. Yes. Pep and my fellow panelist one miss quote. Kuhusu mkutano osu wa Azimio. Ilangwasi ya mkutano wa Azimio kana kuiki wa kwa uo ni sawa ni wa elected leaders, lakini yu wamina kuikio yase ni wa elected leaders. Kila yu woka unena punthini wa mkutano la wita wa elected leaders. For instance, kindu wako otiba chopungu that Azimio manasi siye ni momena majority. Oyu Erastus Google na musia isi yote a Google. Oyu Kenya Kwanza yina 180 ndini wa National Assembly. Mindo Azimio yina 174. Mindo ndini wa Senate Kenya Kwanza yina 24. Na mindo Azimio I think 22. You sindu ila manawe tavaya they are mere propagandas. Okay. Mana ende tuku pedal na ku try ku whip emotions siandu nikenda with the maintain fan base yo. Okay. Mheshimiwa Maanzo twenene omba noni ozu wendu navika bonondo niwo mona nenga wa certificate muthenya wa yogano nezi uthi. Unai muthoje. Na umba nozu pepata kwiki umba nozu wa namba wetu president no. Unai nabata umba nozu. Nizene ya kwa ya katatu ya kunyuka. Ela na njiwe ambe 2013 tai na umba no. Wa MWEMBA tuomba nite cooperative university. Ila njiwe nge ya keli 2017. Umba nozu niwe kiwe. Before announcement ya presidential. Before announcement. Kwa wimba huyo umba no wa kawaida nundu wa kupangithia mipango ya mbunge la yukete. Ugathe andu ala nundu kwina andu wewe ni mamanya kana ni kunyumba wa speaker, kunyumba wa speakers panel, lakini nengi nundu kwiona kwikindu Mheshimiwa Martha Karua ndio sungu yake na makanzetini. Nundu makanzeti mana andikitwe ta Azimio tanzinde katika namba sia yumbe. Nenda kwa sia namba sia yumbe inamba manekana pio. Ngidanda tekela ya mwiso nimeana alama Azimio na alama Kenya Kwanza. Na nundu kwa mwa independent na Mheshimiwa Martha Karua nutatie kuelezea tofauti ya Kenya National Assembly. Yes. Na Kenya Parliament. Kenya Parliament ikuite mbunge na kakuwa senator. Izi niyo parliament. Iyi mbunge yu. Izi niyo mbunge. Na kini National Assembly. Kwa hiyo wasani mbunge wale taongelania masenata. No yongelania ayumbe. Na wasiani senator. Uyeona ni masenata memoka. Na wasiani member of National Assembly. Yes. Uipangiza memoka. Nusi asumendwa hii constituency ni maana ili miongo kenda. Lakini umane kwe 47 women members, no member ba National Assembly. Yes, National Assembly. No hizo kwa mane kuyalama sa out ka nominated. Kumbunga yo ndo yusia ile tenda zina ndo maana na 18 nomana la nominated. Kwa hiyo ube masafu tutaleta utinda tusiokania na mo. Ndo natu manya musumbe no. Niwe National Assembly na Senate sikwe banka. Nundu abina manya musumbe alama independent ni malika aba serikali ni siamo imo nini ikalika serikali ni kwa metuke. Okay. Ukethea masafu ni mabindu kana. Mheshimiwa pepe ukulo yeba na kabina ka kampeni Mheshimiwa Ruto kwa savali kauta nono kielembetani okamba na kukule muno ndi mukotie mwingi atuma ngeli kwa Mheshimiwa Kalonzo na Asia Kalonzo na mwana motabye serikali letu ozio bya Kenya Kwanza baketha mwanya wake yutwazie inoni ngereka nyongonenga ne twazie Mheshimiwa Ruto ni wasi na kivila cha president na nwatu kwa president wa katano Kalonzo wamusyoka etike wito wa Mheshimiwa Ruto wakana baadhi mwana wakwe kaneka leta bayuma na bayeto yuko na bomo na baketwa akuma tene katika kipindi kile cha ni kaleta ni wetete kana kilake ka sumbe kethia kana kilake ka pange thia la musumbe no ni kula sia
Central Kenya kana la friend patho beta ke man na by the way wetu nginya ndo maze wa UDA kena kita weto kweli ndo andu ma Central Kenya ke kama kunie kulo ndonge sinda yana lakini wasisema kunie kula ajumbe mondo ma UDA ni malikile Central Kenya na anyanya ma kwa kanini kega Moskemunya la Moskemunya rwandete America tena kenda yu tena ku Washington DC na New York na kenda badukike Mheshimiwa Kalonzo ni walika Azimio na mrabize kuna Mheshimiwa Kemunya we former MP ni bwo baendie anese no aneni ubayibi na tena kanini ke kata ina ke wa mrabize na former MP member wa parliament wa Nyeri town babuku na mwe yu we former MP wethuke jondu nzebe ya kwenyu yendete ko pe ando inge muno maiye ona mangavana na kuku maanisha Central Kenya ni amoye na nitangasie kwa kiuni cho kiusa utonya musumbe yaumaba akuma bagu motena ni na wetie na siaka na musumbe wa Kenya olono nyuba ona ndanu mukambanda katika serikali hizo nundu baimundu zobya serikali kwa kuwa mandazi amena namba pale mundu zobya serikali ama MP mateme aneunda nomba ko tamusumbe ukenda ina ma MP ko gendo chambe onota na bitu wambe ya onena na siama na kenda no inena na independent no inena na andu na kenda wethi ene wania kwangela kanyo Mheshimiwa Raila Odinga akatuka niwe wasumbeka wona ndo inge muno ma Central Kenya ma thama makashoka inge kula kwe makakola yu kwa Ruto ndo ko ino sumbe wona mbaye mbinge ayombe inge ma thama akatuke katiwa wasinda wona andu ange mathamia kula kwe Mheshimiwa Ruto ndo nake menda muno nake ona Raila Odinga atuka wasumbeka nake ndo ayenda kila aina ya muyumbe ndo wa cabinet yake ko bitukizwa ni parliament ma permanent secretary ko bitukizwa ni parliament na muno budget ko bitukizwa ni parliament ndo tena budget ndo sumbeka na zindizisi ka muno pa parliament bendo ka mwingi muno mundu aitweka ambassador uitweka permanent secretary kana uitweka minister nundu ndipo kapa katangazwa na nibendo aveti na yuma ndo mo ndala mathuku ai ka yulwa nthi maizo be affidavit mayeto na yendo aisia iwe ne camera cionthe with the TV cionthe ciba uko makuli osunge okay ndani sisamusia na wai cionthe cieta webu ndani kithaka chena wai mie na jo kienda webu yani ukathe ndani wa thukuma serikali na wana ngamale serikali cionthe ete wabuke wasunge ambe wandu nitosyoka kwa gwingitu nenge wa mama ya chama cha Wiper ndo we official then wa chama cha Wiper ni deputy secretary general we munini wa mwandiki munene wa chama cha Wiper nitoka butu nene nenge ninya na toa ni chama ni wa chama moyambea tayambisia semba na certificate mundu bwana Moses ikulo nisina kule Mheshimiwa MAANZO na namukula na nawe ndize wane kosi yo kana chao Mheshimiwa Ruto ngalukene la wewe nelo kunya mababa muno nelo na campaign ya nondo na indino wa presidential campaign team mwitho cha Kalonzo ya genuine ye kana yeyo siasa tu asiyu ngelekanyo Kenya kwanza ni asinda Ruto niwe president wa Kenya kweli ni bona mutho cha Kalonzo mukavoko manake kanezu yeyo bait ya siasa ya kumwekesha ombeke muzikana no apinduke nake aisie leave me alone ni sikela na thekai wisi Mheshimiwa MAANZO senator elect ni lawyer na ni mwanasiasa ni wesi yona umwethukisyo undu nenete ni wesi according to tally ya omoni ya chau yu umwethukisyo lakini yu na azetie ke yu during ibinda ya siasa iende Mheshimiwa Ruto ni wanenie kiu lakini yu ni wesi Ruto ni we party leader wa UDA na ni woko kotweka president now undu we ukwenda kuform government yake nundu the back stops with him during kuimplement siendo ila yuwethete ayatha andu ve siendo officials machama matesa kulikelela thini wa kuran silikali akenda kuthocha Kalonzo isu yamba itha yingenda yake we mwene
na ndesa ulikililwa ni mundu ungi akewa atekwenda kuthocha Kalonzo isu yamba kwitha yengenda yake ju ekangutabie for purposes of clarity na nicho na asiai nye ni nena numbers va na musia isia na muyai no Google o YouTube ibake 7 ketha numbers ila ngumya ni siopungu akasia Moses waune watu kenga tuyo baki 7 as we speak. Kenya Kwanza Coalition yena 180 alla or you elected on independent isuni National Assembly you alla elected on independent ni 16 I think ketha si 16 ni 14 but I think ni 16 not sure yes between the two kila William Ruto utonya yukweka in case aketha nde kwenda nundu ningulilika na mukutano witu wa mwiso twi Nyayo Stadium William Ruto ainena ni wa CCA nyenge wasia handshake na siendo ite katibani sia ukuza siandu tukaiufomu siendo itevo katibani isumbetange ketha ni kuketha ni ana tunywa chai na mheshimiwa Raila in case na musinda kiuni sawa yu iketha plan ya Ruto ni ila ya first past the post that we wasindwa inuka yu kiloto nyakwika no kunenyo a independent akongelo mthini wa ino 180 yake na nu nde unid alangi yes ni kwati no point ya kunesa bwana Mutinda tuivu point inezo wata kwithukisha unene na ti unene wa uma muthenya wa makana one nangie muno kapinda kala we ukamba ende nake mheshimiwa SPM ayo meliazi eti akula siaku twaje yu Kenya Kwanza ni asinda Ruto ni president wona no mathoko memwe agenda no na kwasia wayo useleke wako kamba nisu kwa kamba noko nena nayo lwa Kalonzo noka kwasia Kalonzo nde maana na ilie ndo receive wanando nesa na yuni kenda kwato ibuswesyo ya kumbana nando na kuposio ndeto ngosi ya ando yenda kwiyumilia to kwika kukita Raila aispea Kalonzo ase yu huyu Kalonzo yenu no mekala mazi hata huyu Kalonzo yenu ameenda kufanyishwa interview ameenda kufanywa nini na mama ine somoza mamwika kindu kemba ngambe akiwikiwe ni mindo ninkwata ni Azimio otherwise also kindu ekulia ati ila principles hisi ondi na likile wa Kenya Kwanza kilo mwake joini another wa percentage fulani huyu die mwene ni kwatia ndiye simu heshima maanza kono ndilika ni UDA yatie na percentage nyoyo mwene kenda ya yange percentages umukenda mudaba die kwa 30% wetangula yake pa ama mindo ngavana wa Kilifi aba yake amene mutwa aba yake wongela nya percentage sio ne mathitwe na nini na UDA bado yone la percentage la yitwe with ya percentage bikie 200% na serikali 200% one all to 100% Kalonzo na yake akoka okone wacho on top of that kunenda kwa sio nzia sio seleke sia kuthekea Kalonzo lakini Kalonzo na yake thia chene asia pandu ba kuya zibe pandu bika okethia uya mbe wolo kwiwe wethia mundu akwiwe ni kwata kuya muno mbe wake no seleka kwa ninye ni tangu mwewi ati Kalonzo amwe itia kulila siaku kwathi ba yo kamba ekothi nesitwa yakwa kunenda kwa zetiki ndo genuine no asongia na ndi atongo yini enda twambe kungamelia bunga lekoni yakwenyu utwe mwene ndena agiazi hata obanini yes nasi kulingana na experience ila ninayo ya parliament tia ndo the independent malika serikalini kama matia la nundu wa siasa sia kuomo sikwangeleka ni shabiri kwa nyupa na independent kuma na kukesumo kwa nundu wa siasa siake sia musi kwa kundu utavi na kondo unakenda utwa serikali no mpaka wendo na mbunge abetuku ndo kuna kula o haingange na mundu onde wasumbe kanombaka amambe mbunge ainge nandani wewe kondo mheshimiwa nuko na yuke akamba kaka waipa ya kwatanie kaka kwa Kenya Kwanza unaanza kwa niwe wendo dhalile tena muno kwa hiyo tandu tunatethe icio muno galiko ya Azimio na tama nenge kula mbinge no IBC ito na utangazo lo sinde tena
Kenya Kwanza zina tali senda yo na Azimio na tali senda Manatalile maende na utali maende na utala ndo kula kuongelania kula kondo ukela mundu asisio masabu make ona no wosindite twete leo uni IBC kwezela balabe chama ni woche bukati iba utangaza buzumbi wanthina na nukwendwa sewe baya aja bandu kutinda maite nizete zindete na mwange nizete zindete chebukati ni mamwisho na mheshimiwa nike nane soma motomani kuka kila ngaleko kuyukona kitho kiona ni hata kwa ati mangale ko isyonde nondu kabina kala mukuya ati imenyu nile tusindete na muzindi eza kuma umwe kiuni kitu na uwete thina katika muwe wanthe na kila to na kulia kamba na Kenya la methikisi andu bendo na umejo twetele nondu kula sia talwa kila kitu maatu the Supreme Court anya mwana yundi ku support ku the Supreme Court ndu zingi twakonia we mwingi muno kwa tuka we wa mana 2013 2017 ona makwani ama mheshimiwa Songo linasilile nanga masama ingi muno bandu bakwenda eneta chakula makueni kwe kundu ndahavika makueni nundu osela wa makwani ile lakini Songo ndo kwenda na makwani make Usakuani wathala wazongea ugo kila mukamba ile tomanya yoba hizo la kale yuzo ugo Kenya Atemo kamba no tuka tunene bukwa mukamba ondo kamba ibela zili wesi kwatikanga ondo chama chawe pakele ki perform Itina wakwithwa na maundu maingi then wangwata ni Azimio mheshimiwa Kalonzo kuleo nyuvota run mate MAANZO na heshimiwa wange masia no Kalonzo no Raila ginyakula zezodi tuka tunene kunende nenda kwamba soma motomani nende motomani nona me aingi mono kwisela ile itatu kenda imwe chano namba otumani mukuve vatende vina kwisela Facebook ne Mutongwe TV tu live ndiri wa Facebook wa vikavo share neona ndo ingwe ndena kosese kukwanda ya share tume ando ingwe sedi anamo no maviki yana kotetheka na unene nyomo thenyani wa umundi na endi methi wa maisangi ya namba cia simu ni enda yu graphics umbiki va mundu Brian bigi namba cia simu bawe sethia ando ni mambi yo kuna simu YouTube Mutongwe TV Stock FM official tuambie na Obadia ya MAANZO is clarifying everything congrats nake uno akasia I second MAANZO otomanyusi ni wasemba MAANZO big up Shendrak Musioka tabia MAANZO ekala ese niwe twikwetie ko kwitoka thonzeni MAANZO kingpin ya asa twitwa kingpin MAANZO babalao Robi Kiloji niona ndo ingeme otungete muvya nondo wa kwekane sandeni wa seneta wa MAKUENI seneta munjive MAANZO nanzika kanani masindi we Leonard Munguti na ke mundu nwetwa asiati MAANZO is saying whoever gets Mount Kenya votes will be president as by now Mount Kenya votes are with Ruto 80%. Doesn't MAANZO mean the fifth is Ruto? Joseph Musioki I'll call you. Okay motomani kwa attack ando angi ndio soma naona mwena kaumu ingi mwana wa Facebook MAANZO is the marking scheme here we okay tavia tumanyusi wathi ndi Facebook motomani ama semba uniki motomete maingi muno nabona na kila wako kwanda yanundeke ano ndo motomani maingi muno ando ingi mengule FM evo munde FM no mandwa FM bedwe no ndo miengedi kwenyu na umundi nde ko pe bandu withi wa kwatana ki uya na inde tuketha nake ivinda ni swingi kaya twiki ya ye Steve Wambua Lawrence okay no tumani waku okay kana mbodi YouTube Facebook naona mwena attack mbingi muno okay namba sesi motiva kione yu kendo seli anitwa na simu na minosoma motomani tuke kwake mundu unwetwa Doris kiiti as campus are bright and respectful okay useni asa MAANZO is very wise Nicholas Maingi ase Kalonzo ambiye kukunia Ruto simu alike serikalini okay FM okay rasa swete FM ni nawe FM kulawe mundu esara Kilonzo no kuka alamu ngule FM eva kina Nicholas Maingi FM no mando na indi omundu no kwatanie ende no kawaida no kukaila yengi Kenya Kwanza 161 Azimio 156 and others 13 uzeto amutie Greg Geoffrey yasia
Azimio mena ayumbe ya 153 na Kenya Kwanza ya 151 babe mundu witwa Gerard Masai azende ni waithangwe imwe va Kenya Kwanza has 161 MPs, Azimio has 156 mbele no ni mauvasu matumithitwe ni waithangwe imwe va ndi tu ya Kenya ani kwa asesingi manene kiu ayatuke kwake mundu witwa Joseph Musia manzo tutavia ukweli we mundu mwe next Kamba Kingpin Joseph Musia we next Kamba Kingpin manzo ukozelela ke ya tuisiwe nande muno wanengwa ni nende ndwe ya tuisiwe nande muno miaka yokete haye ya tuni nene okay babe mundu asiai eto TikTok challenge compilation era sasa studio tuina mutaalamu musio muno ukunena ukweli bwana Moses Kilonzo watu ikaniwa mutaalamu kuja manzo kana mathakarua nuna tethi Azimio etugete about nene yolo ako deliver ondo mheshimiwa Kalonzo twise no deliver lembetani wakamba vate ovithanya kana chao mheshimiwa Kalonzo kethani ni ku deliver then wa lembete wakamba anatiko kamba huo kana ondwe na MP nginya kuya Taita Taveta ma MP atatu katiwa ana ma account hizo ni ma wiper kuya kesi ilobi mawadhe na inde mheshimiwa mali mkuyanga likosea dadabu azo ndeni ayumbe macha wiper. Congratulations Senator elect Makueni County mukoyo ni tunaonengie kura siombe Honorable Ernest Moli Tolenze mativo bwana rasta zinzomo siendo okamba sina kuniwenesa eko sana yesu ambia Usakuani okamba otoiwenesa byu aya nake mundu witwa tabia bro mbomba asioke wiper no komosi mbomba no Sara Kilonzo also no no na nickname yako ni Mambita Bumba. Bumba. Yes. Ndizo yanaita wao. Wewe okay waipende. Haya. Manzo nipata na siasa siagu ni sia ukweli kabisa. More than an analyst Steve Kim. Tavya manzo ne kweli aniwese kila kiende. Usiyeto Daniel Kasobo na kitaita mwange akase manzo anaongea ukweli. Ke Joseph Musioki akase manzo is saying whoever gets more Kenya vote will be president in manzo moto manyoso kana boke losi manzo we sawa legali besi kwetwa Viki Makao tuitangaza uneto manye serikali yeze ibone Kenya Kwanza kana na Azimio rasa tabia mwanozu analyst kana Uhuru anaye naitu Azimio unless kala America we okay manzo is saying whoever gets okay utumanyozo utumetwa muno manzo wakamba tunataka kuwa kwa serikali we don't want to know who will win my senator congrats na kazi yanze we aya ngelese Moses Kilonzo no imotabya ya wake ni musio muno kwete utweka ba mutongo TV Sam Classic congrats ndashi manzo Viki Makao pekazito wakweta babo ndisikane kako ndikasoma akweta kasito kako za akweta muno governor wa county ya MUSAKUE makai kuyanza yetu minaje ndikasoma na ndinaweta ne chao. Congratulations Senator elect Manzo Chief Muthoka nukite koza simuyu ambiyo kuna simu namba siba akione ando ma radio ningo bosomea karua no na tubalukili muno manzo yonata ntukito nene yake no ene ndingi maendo mana ngewaya mheshimiwa Karua mheshimiwa Kalonzo yolo wa kuete kula ndeni wa Azimio ofamona kuete numbers ndeni wa Azimio kana mbozi kana Facebook ni abive nondo nitiete mathina netele simusi yenyu kuka nini simusi alikambe onengelele sio rasa salimia manzo sana akunete sindu nesa Raila tosha aende home kiamba Jeremia wasi Raila tosha aende home manzo na ui mwingi ui wethiwa na wethia wana kalembe wandile Linet Geoffrey okay the late ayo akende na kuthi mwana mugo
Mheshimiwa Kalembe Wandile. MAANZO was only the candidate who could fit in Mutula Kilonzo's shoes. The Senate need sharp brains. Okay. Mwake entry honorable. Kwa metoke na sesimo. But MAANZO, we as Wiper team, we have numbers. We need to be in government regardless of who wins. Erikson Kitush Ndoku. Ngemi nanzile kwake MAANZO nienda kumanya yo stake ya Central Kenya in case Azimio makaveta yo kweli no isinde ukamba. Ne kulyo Azimio akaveta stake ya Central ndo madelivery ya kwa Azimio na yo kamba. Aya sino asongewa. Aya nesoma motumani ya 5. Mailo Samuel, if Raila loses the election, which way for Wiper party? Just asking. Ngolo mainge bane magu Mheshimiwa MAANZO Okay. MAANZO anene tetando ngili omwe movanetu vamwe senator elect, my lovely senator. Ninye neva matuyata mwanzi ya Joshua. Okay. Niwa mweko nasi ya reception. Na mweka konesu konesi bakione. Erasa tabi ya tongo yasuku oki ambo twese Ruto. Eunice Mutunga. Okay, nende tuwetele tutangasi wa mosungio. Twende na kunena kwesela ile itatu kenda imwetano namba otumani mukuviva tende vi Facebook ni Mutongwe TV. Tu live then wa Facebook page ya kwani Rastas Ketho Kwanzo Moti otumani wa kuvone nguona ende then wa page ya Kamemeka Radio ni Mutongwe FM delika na Ikumbi Siasa yomwe kwa yomwe then wa Mutongwe TV na Mutongwe FM na then wa YouTube ni Mutongwe TV Stock FM official subscribe na ende namba ya simu neno ba kioni ando alama radio maende na kwithukisha Mutongwe FM namba ya simu yambe ni noti imwe itano nyanya thandatu ile kenda itano noti 0115 862950 namba yake ni noti mwonza itano itatu kenda na thandatu ile itatu 0753986233 kwa hiyo kuna simu na wethe sewa TV ya kunikenda wese ile intro wana ete woni undavye maondo ala maende ma kisiasa wana maende hata Usakuani kwa woni wa kuona utwaiwe kwanzela woko na nia ile tena wotali wakula wanawende hata via Bomas of Kenya kwa simu yambe kanini tuwe kwa kuyo tuwe na online nini wana simu dhesi wa TV tafadhali. Hello Mutongoi ni wasemba aya niwe ni wasemba unge uka metuki Kalonzo akonie sindo nesa toto nesa view sweto wa Pascal Wambua. Hello Mutongoi. Hello MAANZO yomona but UDA tosha kivela Wiper iko wapi Viki Chalo. Okay. Hello Mutongoi. Hello MAANZO kadhi tune wena kwa Vincent. Hello we Kongo mwewe aye ndisi kwanza nzese wa speaker nzese wa speaker baya Jose ndikwiwa mondo tinesa iwa mondo ba nyenetela usungi okuma kwa Chebukati isi akwewa ondo maye jazia ti mauwo no menuka Emmanuel Manyenje. Hello Mutongoi. Hello tuenena nao we kwa jaribu simu ingile tusikana siebo twende ndo masana mwana na masembete tuisaina na nusu. Hello Mutongoi. Hello tuenena nao. Hello. Yes. Hello. Nitokwewa. Hello. Ye. Hello ngugwa. Nengokwewa ndaya. Ngugwa. Ye. Ngugwa. Ukwete kwethukisa TV ni. Tuisaiwana pa yithukisa TV ni kana radio ni. Kwanda ya ambo bosi agendo kemwe. Lesi wa TV kana radio. Watching from Qatar, John Mutua. Asante. Ruto tosha Musili Gideon tuetele motumani ni. Hai, we. Game is over. Mande angele tuzikana ne to makwati. Game is over. Kalonzo ajipange 2027. Okay. Usini woni wake mondono wetu Musioki. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Tuenena nao. Hello. Ningo kwewendea. Hello. Ningo kwewa. Hello.
Hello, ndikukucha uja wachewe. Ningukwewa. Hello? Ningukwewa. Ndije ni nyango nere. Kani nini wa sema ya sene osisi wa sendisi ni mobiki wane wa se wakwa. Na yuni chao tutakwewa na. De ne chao nyene ngukwewa wakwa na simone ngukwewa dizika anombewa kwa tujali bwenge mwatone. Maanzo alituambia no Kalonzo no Raila. And that is what we did. Musyoki. Hello Mutongoi. Maanzo ene mama mwitu kesi ya muno. Hello? Hello. Tuenena now. Hello. Yes, ngokwewa. Ai no. Simubube be bantu bena tashwisha chukwate. Okay. Kanitwa mbonga bila simubu. Nitosi wakangale kwa nesu ya simu ingi otwende. Mheshimiwa Maanzo. Nenda mbea na kunondo be makulu maingi wa kulwa natuke kala muno holo. Yes. Wazi anaisie no Kalonzo no Raila. Keka Mheshimiwa Raila Odinga. Newe yakie kila pegwa nita 2017. Na binda ye Mheshimiwa Raila Odinga yuka kwasia Kalonzo tosha. Tendo visoti si tofauti mno. Lakini ndo uno wabetukia tuenda osyoka ku. Tuenda Mheshimiwa Chebukati atangaze kila we nacho na kila enende na ngayo nyibia ndo nombaka tuketikela kana ngaini wonyu ba tongoi na serikali sio ndela si yulwande yeta ne ngai kwesela kula kuyando na kila ndo megwa na kuyo lwande kisoka akikobwa itune kondo woyu tweteleta tumanye na ndara ila ndo sindia ndo sisa tuebangata ndara ila ndo nasinda tusoka tumanya tuebangata nenge ila na kenda Mheshimiwa Raila asia no shoke yake bila anaisia kila taigwa nita ke yae kiendea nondo ya sinda kwa unaitu kendo twaje kila taigwa nita kitendea nondo tena kata tena sinda kini nenge kulingana na namba ile ite tena sio na kulingana na ndo ile alama itomekwe katali tongani tongelanetie form 34 A na B C2 na ila sia Kenya kwanza ile kulingana na ito na ndo alama ito katika satellite ito ile kwa katali Mheshimiwa Raila no sindete panaye na ngawaya haki na sindu ingi lakini pano ba utinda yudio that we get a speculation tukita kana tukita tukiteta kwati ondo kana kwasia failio na wewe mondo ene na taweje bukati twatela italwe siomba no sio ndane tukumanya be mundu wako ulengewa ya Martha Karua ku deliver then wa Azimio na ailinganisha na Mheshimiwa Kalonzo sandu wa Kenya ina thina munene muno na nenge resort no nasioni nundu mana amwete kanamo mai support Mheshimiwa Raila Odinga kana mundu wonde na ni maratie muno kwika kila manenda kwika kwa peo andwala inge muno mana kune Azimio nundu wa Mheshimiwa Martha Karua na bewange inge muno malaile Azimio nundu wa Mheshimiwa Martha Karua kwendo angali kwesu kwa wanene sine mwana siasa mukale muno na mundu la wa kuma na Mheshimiwa Martha Karua ne wese ni mundu wengonzo mundu te ukengani mundu wese mea onesa na mundu wese kila cha ile tekwekwa na wendete muno kwatia ugo kwa ugo nenda yu kuyundu wendea ibinda yukite Martha Karua ni mutongo yutonda kwekwa atwa muno na ndu maba yake imani okay kwa usa ino siasa sindu aili unu ka ibinda imongetha nu kwendeka ibinda ingi wethe ndu kwendeka okay kwa ni kawaida ya siasa na nengela Mheshimiwa Ruto no ndani wono usumbeka azumbeka no tonya kwekanesa muno andu maingi makamwenda kana gasioka gwikwatiola unaina agalea kwianisia sindilo na asia no kwikagalea kwika andu makasioka ingi makamulea kondo wau siasa sindo asilu lakini tuenda yitu kwetetela mwene mathau ula ni Chebukati adutangazie ulo sindie no naende kumabu tuyende ya nambe
Haya ni usiola wego usiola wego yes paiza lekale zo wete mukamba ndio umetonga jino gwa usiola wego na ni kanini ni wembea simoneta tujaribu koza simo tu igando masimo tiwo toza ende education wako na simungu yolese wa TV yako nikita tuigwane twina online ne haya naende namba ya simu ni sipo ukioni babe na motumani maingi ngona maende no ligangale kwa nini wengi 27 itisha kiti ya MP uone vile utapewa Ellen wembia ni tikevela cho yumbe mundu Ellen bedu kwi na ndu ingi medwe mayi ya mwambie mukango ni akula na mwambie mukango ni akula neti ya mwe mongo ni ya we ya zaisi evina hello mutongoi hello nani kongo mwewa ndo nena haya wamuthia mela twatuika kuendea hello mutongoi hello tuenena na ubo vai mundu laini okay haya kanini mbonga mjabusi mutafadhali ebo okay bwana Moses tuenenia ondini wa ile mbeta yitu ya ukamba tuenenia mheshimiwa Kalonzo Musyoka ave ene ndiwe ingimo kwenda mana ndini wangwata ni azimio wa Kenya twase ni sinda na indi ni twabika ba mondo makwa serikali no hizi siasa za Kenya umekuja na nini kwa table we na chao ndini wa meza be muzeje na wa kulia ndini wa ukwa hii serikali na maondo ala bubundini wa serikali mheshimiwa Kalonzo na mheshimiwa Martha Karua masisi wakamba na Kimani ni maili tokuyana ni wakana nondo mheshimiwa Kalonzo nukina numbers bingange elombonengwa first priority. Politics is about interests na ni about kilawe waete mesani I believe lakini pia we fact moto ile kwitha twisi kana Uhuru Kenyatta president wa Kenya ayeka handshake na Raila ngina ese uka kumwitikilia kumusupport vesi ndo ila megwanite na politics see the about perception no weme kwitha wina kindu tangible uetie mesani lakini uyasia influence yakwa nyeju kwasia nina kuendosi yaetie uito munene muno onetha ndo akuniwa ba central be ando ingi pyuma ukuniye Kenya nima na influence nundu ni ya makikishiye kana deep state yetha na akuna ndu ibenwa this time round kila we wasasia yu uminete yukuilela siendo isu siele mesani yupo unebo wa ile ambia kusisia ukamanya hii yu akamba balatui in case azimio ikosa kivila which is the unlikely no kutheka lakini statement ine ya Kenya nosa si unlikely event yes statement ine ya MAANZO nosa point ile aibingo statement yake nuwetie kana keka Raila ni wa support ye Kalonzo umundi o resort sietha silie undungi that means MAANZO ni wezi undu silie ni waelewa you but ndatangaza nundu tiwe Chebukati nicho kitumi ukwazie tele Chebukati you ni kwite ki rastas in the unlikely event you to nena hypothetically Raila akewa niwe wasinda you akamba twa ile umanya tukomelete muthia kitanda tukatinwo ubani ndo tukita ukimande niki nundu wake tuina ndongo imbinge bo tuina MPs ndinalea lakini ve kindu kitawai mheshimiwa Ngilu yes ve kindu kitawa hierarchy ndini wa kuwa na serikali ila wewe na kuyai na nicho kitumio kuona ababu wino yumake yasia Uhuru ndo yake kindu
Uhuru mbona no bindetie mbona maiyasi ya Kalonzo because Uhuru netha ti kura ukwete ve influence fulani me ku expect kuma balawe na influence isu no reward iwe ndi undungi naju ndwisa umeanania na mindo kila Kalonzo ukwete ku expect ona azimio yosa umundi wa azimio katangaswa expect kiimani na nicho kitumiwe Uhuru we mwene na kanywa wake ainena kikuyu asia andu ma central ninye nineki Martha Karua pau nikenda a safeguard interest sia central ndane asia ninye neki Martha Karua bu nikenda aete kula sia central ku Martha Karua kwitha balabe Raila Odinga na Kalonzo emeitha pau yai a strategic move ti ndiye ipase ya kuete kula ya ku safeguard you interest isu during kwana silikali na yu ndio mali la vaju nendo kuyaki erastas yu mukamba yu etayarishe Raila Odinga atangaswa ta president na nicho kitumi na question ya bani na kukibela kila Kalonzo wa Musyoka wa thitwe cha chief minister obala ni equivalent na kila kina Matiang'i oyu nga ukula sia ikibila chui kitethia kambata onake nengwa nundu velelo Matiang'i wakite kisi na kibila chu veki u Matiang'i utwaite kisi na kibila chu in fact kiuni kibila kitatethia mukamba kuyu ni kwite kika benefit o Kalonzo na musala wake yuni kwite ki in case Raila atangaswa mukamba wonde pala we ethe etayarishiete kana Kalonzo akanengwa kibilo chu thitwe period yusi ndu ila imata asia silikali ikaanwa between Martha Karua na Raila Odinga na nundu ngai wa kamba ndakoma ithukisie okay we bina yu nundu ngai wa kamba ndakoma ni wene kia MAANZO matene kana ki Kalonzo wathiwe kiitethia mukamba kila Martha Karua nengiwe nicho kitethia central na ku Kalonzo akitie utumi wa kwete ikula na mukamba itiwa ate mutethie nicho kitumi ukwewe yu MAANZO ni monie resort na ni mesi metele chebukati okay bwana Mutinda umanza na makoka wazi engana bukala wewe bwana Mutinda twasi kwangeleka ni ukeka mheshimiwa Raila Odinga ni wosie mheshimiwa Kalonzo Musyoka tawerani ni meti wake undu waipamendekeria na ate yaingi muno ma mheshimiwa Kalonzo lumendekeza sia twitha tuona maundu mailio iba bombas twitha tuona numbers na mbondu yani masabu amebo twitha twina moka na isabu ida ya the latin mwezi twakamba waithionthe na mundu no wenda kwekesio ngali kwelea kwake lakini akamba masiandisia ya mapatha kwekesia matu nitwisikana pekindu wa malwa awetie maremu wa malwa wakitie Raila mania na kingi wakitie Raila phobia pe ngome cia Kenya si kindu kitwa Raila mania na nisio 6 of 8 provinces Kenya si kindu kitwa Raila mania yani siendete Raila omana imwendete muno omonde andro na mwisiasia amina atongo ima siasa ala tutala hata mo key figures ando ala matwana kuuzia ukumbi wa Kasarani ukauthia ufuriketu umundi unoele no Raila Odinga na William Ruto kwou Raila engome ciake twisita musono chebindana onajeba kwou pandu ba kwithia timande mundu ungi tukakite kubahatisha twathie labda no kwithia atono ku deliver sumbi nijo twaisi nitwisi nesa kana Raila ethia ena masses Raila ethia ena andu yue pethe namo twifrondio Raila osu na pethe bena fair pethe bena level playing ground nundu no twisi kana sindo sengeno itilt wao kethia numbers on our side lakini sina reflective haya ndene wa tallying center bini kukwethia twethe nengie Raila kibendela chokwa mwana okwa kibendela cha Azimio nyendi regret ya okay ndio na hata twaeka naye ni weta running mate okay kama osie Kalonzo ta running mate tukite boyu pekindu andu matona ndene wa Martha Karua
Martha Karua ndio represent Kirinyaga peke yake na ndio represent Central Kenya peke yake. Pena kindu kitwa women constituency Kenya yonde pena kula inoki embinge muno thenwa murengo wa Azimio niki nikwithia akanimeka live ndonde maathe ni marginalize iwe ni matengiwe na yu aka ela manonie Raila oza umwo no kwithia namba zile mundu na Raila wenacio atanesa kuikwata keka ndane na mundu muka kwou ona tutozie kule fa Kirinyaga Martha Karua na onete Raila pele twa women constituency across the country andu ala manate ye Raila ni kwithia ena umwo kingi no business kana Martha Karua is a lady of integrity nitunenda kuona nyei kana Raila no nenda kuona nyei sisi na hawa ni kama tofauti yetu ni kama usiku na mchana mundu waethukizia running mate wa William Ruto ingawa makwani alama mwatete substantiatwa lakini nuwa pe ndetazia if a lie is repeated it may sound like a truth pe sindu mbingi ni kumaanisha nake Mheshimiwa Kalonzo ndena values zuwe tata integrity. Okay. Nono ngolikana twina kikalo nake va SPM command center. Amukule niki Mheshimiwa Ruto ukumumanda muthembozo. Na azene kwithanye principles yako ni nzio. Akuwe nene integrity na twenenia Kalonzo kekane wosi woni Raila. Kalonzo wito integrity. Lakini peke ndo Martha Karua watu ya a notch higher. Ela wa minister wa constitutional affairs ndeno wa kukita na kupambana na ufisadi na kumanda haki ndeno wa ndito ya Kenya. Martha Karua ni very commendable kwou andu ni mana sisi methia ta kwatania pea ino ya Raila na nwese Raila na ake nungi utendete mchezo weyani na Martha Karua na ake nungi utendete mchezo weyani na tuete Kalonzo wito ba na ake ta prime minister na ake ni mwendo amuwe na mwana diplomasia tukwata three-legged stool na ethia ikitumi muno kuliko keka tuosie Martha Karua tukaichaba Itina na tuitwa Raila Odinga na Mheshimiwa Kalonzo mele 3 are better than 2. Okay. Mheshimiwa Mwanzo tuibuka Mheshimiwa Kalonzo na ondo okuweta kana baisilekale sio gwete mu kamba na itwenenia Mheshimiwa Kalonzo ne lembete okamba kwe enende mu medito mayacha Kalonzo no kingpin na ndingi makasi Kalonzo no emba ya mu kamba nondo ayi namba sila kwithito nacio na hiyo Usakuani no twasisia nitwonie namba Kalonzo ikilona nzawe lembete okamba nondo itwonena taita taveta ivila ninawe tetipilita tugundanyi voi taveta ivilisi na MP ma Wiper kwa kisi wezinesa adabu MP ni wa Wiper ilovi musilima wathe mheshimiwa ni wa chama cha Wiper ku mheshimiwa Manzo ni ikule kwa ni yu mheshimiwa Kalonzo ni upetie kiwango cha kwethiwa wa ilembata ya okamba peke yake na ombe ya kumalanza tu musisi na metho manza tu kwa musia metho mokamba kwa miaka mingi mheshimiwa Kalonzo thitwe mutongoi wa Kenya na nune kalile mbunge muno katika anola mekalite mbunge miaka mingi numwe wamo akaya wa miaka mingi muno nolonge we kalile miaka mingi inge be no President Kibaki kondo be akamba ni mane kieneza muno kukunia chama chake kula nundu serikali isaba bwa na siama jono ni William Samoei Ruto kiabiti muno kusovya chama cha UDA kaka serikali hizo bwa chama ndo na zo ya UDA ndo ane kalileo lakini ukoona no baka nuakite chama chake ukaenda nukwenda kwaka chama kibike bandweka ba kwa unaitwa kama netwa chama kitu na isiama na kila ukie nacho coalition hizo uba nicho siasa mwoka mwili hata na chao na kutikile bai mukambo nge watu ka vice president Kenya na mheshimiwa Kalonzo Musyoka na ni kumeta nake ngona ati kuna we mwingi muno asumbe mateko ma wenda no Uhuru wa Kenyatta wenda no Kalonzo Musyoka kuma masaa maingi muno ukethia mundu ucio ona ndwisia koma masaa mena na simu yake ikala itekela saa andu mekitumi maimu manda kwa itumi na inge kondo wau tugeta kamba twina mutongoi muhimu na kel wanu na isendena thina na mundu ona binzani make
nundu tikila mundu wetikalana naku na nomba kawetikile kila mundu eno thasio wa kwenda na mesile make siasa ona me tofauti na ndongo ya kamba mheshimiwa Kalonzo Musyoka ndikubikia bau uwe no bikete na paituke kakana wala mheshimiwa Kalonzo kanengwe weka ndakwasio nake mheshimiwa Ruto nuna thite musalia kutuika chief minister lakini wasizia kula ila musale wetie ayombe alo etie kiugetethewa wasizia kila jawe tangula kuzindwethewa wasizia kila mtu ona thite kiugetethewa yuko ndo ndo mheshimiwa Ruto nukwesa kwekaranthe sa serikali nomba ka eke masabu mena vinya na ndani mheshimiwa Kalonzo ena Raila na Raila ni kwila tunayewanite na ndake ukachonde kilomita 15 cia lami ukamba na maundu maingi ala serikali yalite kwika na mavinda maingi ando ni makendawa na makakengeka o muno yuluondu serikali thukuma no ndisa kwika sindu turegwe kana continue na izi CDF dikendo kwa ingi tanda CDF de ndo kwa ingi ukadhia mumbunge na no mpaka onekane akusetie pesa kuma national government na project kuma national government kama undu za kweke kama mota serikali ni undu serikali ni minister permanent secretary chief minister deputy president kila cha murichani president ni kikawa no ile anu masembeta mono makike nundu beza mulaita wa presidential implementation nsama siasa project ila president uwetete kana ni sieke ka tam pa momento akwetwa kadamu kula tugwenza silanga dana muno ya utwa kigo kamba ko ndo nyeneona trotela serikali so tuone yasa ubwata utanu la wego mukamba ndungamie ena musimamo na weke ndo waweta kila mundu yawa tekakunia kura kika umuno newe mwindi umona mbije saa ingiri bandu amone nale ya mundu enda ukone thia nde kula ya kuju ndevetu mbitane na yandanga ukone no zikula ndisiri nala mundu waonga me box ne yaonga mabwewe umbeza ilona mbeza zia kula hii koni lakini nyenene wa ngoya kwetembea erasas muthomo ukenda we mutongo amen na inde ndiye ni mutongo na isini netonzeo kwa kuma kwa senior politician like you mheshimiwa bekino kyawe tone Moses kiucha mheshimiwa Kalonzo kukwata mwana osu ni mwana wake uoka ni wo ndetwizi ona kivila kina kamba nunebya kila kina nito kwa Ruto ketivo na kiona kana ni musalia lakini musalia ni utuika minister musiomo no wa finance kindu kingi kitonda kwikika nundu na useo na nuseo i resort itangazwa kambala meilobi mundu akaleba ndu taumegwa nundu siasa ni siasa no zundu ilobi kuthuka na la mekala meilobi na musimo matabye mekala mechonjo kulingana na ndu iksiku masili ugo kwate kwetha ni tho tekwate kwetha thina lakini sainge kuile out sadwa no sio mundu echonjo no ukatinda wewe baza na kula kwendwa ana mathina withia no sio ta mundu nundu nange chathukania na kuku o megwa kundu kana isasi siechwa ne weta ku experience evinema na ndiye town 2017 na kwa ina thina na wewe aje niendete o parliament na yuna akomana na andu malungetwe na yube akagwa isasi yue ya no 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 na siambe tuke yaba nini muno ne mutokane kondo andu mathe mechonjo na ne tuikwate kuenda na mathina thila si utangazwa na kindu kila kibata muno ne kana serikali ile kusolva ona no mundu la wonde wasinda ni wailite kwenda andu wonde makenya niti sikula hizi wite kuyanana ona kwa ndo alama nani oposi ya kuyata seneta ina thina na mundu ona isi ile tenengo ni akula na ithuko mozio ndona nise sikwenda sisi ambe kwamba kuthukumwa nundu wambina utwika mutongo ndana Raila Odinga wanyuwa
alita usuve ya Kenya monde. Okay. Ethani William Ruto anyuwa alita usuve ya Kenya monde. Okay. Na bauni wangu ya kana numa lugata FM. Ewa. Uni wangu ya kana baeza lagali za uwe Kenya. Niona izu ni wa muyo tumia atakibwagizo twesoma maundu ma shairi be kibwagizo kila tweke hapa kitu kwa Catholic kitu nejoke huyu twirumira ba yetina bai serikali izo batemo kamba bwana Moses ni muna atete ku thosia chama cha United Democratic Alliance UDA then wa ilembeta ya ukamba Usakuani ni ukie na wabeta no zeze mosungio wona ndo methi we maili mosungi ono momie nondo muna kuneta campaign muyanie kana ni mukona UDA mwena kwata kila munenda ndeni walembeta yo kamba campaign sito na muno yinai kila ithie to kwenda ta UDA mwenenda numbers niwe se noketa bawe rastas niwe se onethanya ni na UDA ne mukamba na ne mundu pio kwende ambaye ya mukamba useo Erastus ndisoma degree yakwa ya political science and philosophy ve ibuku ya mundu weta wa Jean Jacques Rousseau weta wa social contract and discourses twaje somie na yasa sia kindu kimwe okijela sia kuhusu the social contract social contract ni ila munene okuungama aka dhando siendo kadhaa then andu maka believe siendo isu na maka mukone yake kula nondo wake ndo keu juk ivye nyeta mukamba nene sapyo Kalonzo is more appealing kwando than Martha Karua nundu Kalonzo and that social contract na ando ma Kenya na nuku enjoy that trust than Martha Karua. Martha Karua no package ta mundu wena principles nzeo muno kusinda Kalonzo. Lakini politics are local. Kedha ndwina that connect. Kedha ndo connect na ando. Nesa nienda ukunenga example na kila kiki kieba MAKUENI for example. Governor Kivutha Kibwana andu mana mwesi ta governor. Na menesi MAANZO ta MP ta mundu kuthia kaungama in the floor of the house na aka debate ku andu MAKUENI manai na that trust kwa MAANZO that he is a debater no a debate jo ila Kivutha ukilile asia no kwenda kibila cha usenate na andu ano mumamune kula azeti o kibila chucha o governor masia anisia Kivutha na MAANZO pa ya senate baenda kwikwata ku debate ku MAANZO I enjoy that trust ya andu ya kana weni debate na no atete nundu ni twamonie aitetea kiucha atuma Kivutha Kibwana abaluka na MAANZO anengwa kura yuki uni chongo tabitie kuhusu Kalonzo na Martha Karua it was very easy yani za ilaisi muno pio kuta Kalonzo central kusinda kuta Martha Karua central. Martha Karua ni weetisi kibila cha ugavana akimanua nthini an Waiguru na nundu wake nduku oabwete Waiguru ayazi Waiguru ni kingei sijui NYS ni uzite nini na nyene mundu ni believe in constitutionality ni mundu moral standard si akwa si yolo lakini andu mamulea nundu ndethana za na disco uona kavage kama osie mheshimiwa Kalonzo yuni nienda usungie kule yako ya UDA ukamba yes. Erastus nyeta mukamba nini nesaki ukamba twanenga UDA kula twetha na mutongo iwitu Kalonzo nthini wa Kenya kwanza yamba itha ukamba uyamba enjoy kiuju wewe ndio tabia na Kalonzo either ena bargaining power ya kwikala nthi na William Ruto aketia ABCD sioke ukamba na akanengwa lakini you either you were assured or you Erastus na kiju ni choto akia ithita akamba to yasia tunenge UDA kini choto akia
yu kuma o yu kuthinambe fate ya Kalonzo na nundu ni wo kwite yu fate ya Okamba nundu yu tuina mukamba onge baye ulu ulonge yu ni muthama ndu ya chairman wa UDA na chairman wa UDA ni weyu ukamba tutonya kwikwatia atuitisie siendo ino ni in case Ruto as a quarter president you fate ya Kalonzo na fate ya Okamba yu in case Ruto atuika president ye moko ni Ruto politically amua ambaye nengeo natiko ingi ileo sawa in case etikila kuosa Kalonzo amuikie silikaleni na aitumeo notion nesu ya Senator elect MAANZO ya kanaenda numbers mbunge Kalonzo ithatonyo obagaini lakini timu no lakini yukila to akiane ki Erastus ndimenukelia niwe ne musali ya Mudavadi you expect in case Ruto aemaita Kalonzo musali ya Mudavadi no kunengwa kibela bausi likalene wa Ruto na tuyuko bika 2027 Kalonzo baridini kipinduni musali ya Mudavadi politically Kenya nundu wake bila kilo kwitha anengwa either yulu wa Kalonzo na Kalonzo 2027 onaamua kwitio president nundu ekoma na Ruto akakimanu amthi okwacha nundu either kalabaridini for the next 5 years ndu expect influence yake yithe ibitukite ya Ruto ku for the next 10 years musali ya Mudavadi mayuka uminana na Kenya kwanza giwa ya Kalonzo tuketha twagitie uthika no uathela na cyo icho tunakiata akamba nicho kitumi tuneta cia kula cia UDA ko nundu ni tunene Raila ndesa uzinda Ruto ona kukathiata yes ni movia mundu ye Moses bwana Mutinda tuo vau be ando makosiana na bana izi nenga nengelekanyo nondo masungi omena mbotangazo ni IBC kanyo mheshimiwa Raila ni wasindwa ni mheshimiwa Ruto na tuizeneza mheshimiwa Kalonzo engaliko neno ya azimio yu ni kuona nya kana mheshimiwa Kalonzo Usakuani longite wa 2027 ila yivinda yake nondo mheshimiwa Raila ndiye kwati ni ngulika na inena tukite Usakuani no tuyeyu nona izikana ndaketha ayokonia ngende wa siasa cia kunyubwa na ni kwati ndaketha ayokonia mwaka ni wangili na miongweli na muonza anuko na yine vinda isio kela ya mwana kipila cha president naturally speaking nitukuwa na neza kana Raila post amene kwelekela 2027 ndaketha in that arithmetic owing to his age miaka yake ni athi muno kuni kwati eno niyo the 50 stab na mwisho ya mheshimiwa Raila Odinga kwa nake Kalonzo witu niwe package ye omono kwanza nitesiaitie Raila ayuka ku exit alikesia tonisia Raila nundu waisia ndeno wa kingpin silingi kingmakers ilingi sio sina tete ya William Ruto na Raila Odinga ndeno wa ku deliver isio Kalonzo ni kwate no deliver maximum musalia Mudavadi kwa viga nisomie nethe a deliver 36% Kalonzo pa a deliver 70% ile mbeta yokamba Martha Karua a deliver twice 20%. Izinu wiki ya masabu yo isini sindo see in the public domain kwa utu sietie Kalonzo it will be a force Usakuani ni wa 2027 ikizingatiwa kana ni expand your territory yake it is no longer a tribal kingpin no kuwa no sindi bela Taita Taveta no sindi bela kondokonge na Ukamba no consolidate ye ko ni bindese mono ya kushini ya mheshimiwa Kalonzo either William Ruto atukite president kana na Raila Odinga atukite president either kimaisha Raila Odinga either no kutika president ayoka ku exit Kalonzo no kuzo sia that vacuum na indi mheshimiwa MAANZO bwana Mutinda na bwana Moses ni sawa mwita mheshimiwa Kalonzo na indi pia kamba mama kwazi yote ke kingpin bwana kana hange mheshimiwa na kingpin kana manengejo nende nenda kwamba koza simu nende simu inda si sawa na wako na simu bende wase wa TV ngenda kuigwa ndo masimu wase wenu makolo menyu mawoni menyu lwa kitu ende na kunene yako kanini na Brian igia namba zia simu baki oni wese ni moza
simu kana mosa namba cia simu na ma kona kuambia kono yu ni soma mautomani meana ndo na vande no ametandao Facebook ngoi ni Mutongoi TV Mutongoi FM na Erastus Kithukuanzo mo enda oni follow then wa page Erastus Kithukuanzo mo na ende then wa YouTube Mutongoi TV Stock FM official subscribe na ende namba otomani mukuve ile itatu kenda yo mwitano namba cia simu ni susi ukite kioni ambio kona simu o YouTube saa 5 na ndatika 5 Harrison Sanguli enoengala kwa Facebook maanzo kwa tuonie Kenya kwanza ikasinda tuithwa serikalini ata Obadia Motisia, you can't compare Muthama and Kilonzo politically. Kilonzo is more influential and he has shown that in this season. Nena kila chane ni bwana Moses vaya na ke ono yasia Erastus Moses Kilonzo ni jamaa ochene na akaende ya adhivasa tabia manzo yuni senator ona anewa Musumbe weva mathukume tangombo yekithito ona enda ugavana 20 ni kwa twenda kwa 2027 ndo anika 2017 tukamone makonasi ndo nesa mena Mutula junior ni wetha wena mema kwete ugavana amekwenda enga bana mulumu ngenda kumeandu mama kuene by the way nikenda niendera moto mani ekuli ni tuonete muno ma seneta metha maikimana muno no magavana yumwe ndeni wa chama kimwe na Mutula be nende makona ane ma chama kimwe maikathu kwa MAANZO ndakalonga Mutula neza 2017 kiutha kibwana na Mutula Kilonzo manthi beto chamane kimwe undu kwikika we wa gavana kuthukumithia mbesa ila ciaetwo ni senator na gavana asiagwa mbere ni MCA kwa senator eza kuka enda kwina audit kweri enda kwina makulio ma audit kana sindu na sina thina kwa kindu kila na ile takwe kia vitivyo ni kaunti ya MAKUENI ndike kalete na mbesa nundu polisi ati ya kwa Commission of Revenue Authority na mwelaita Division of Revenue Bill in the Parliament pauno bawa ile takukutia kwa titla simangaba na ana senator mokti tena kundu kuinge kwa UDA kunyubiwe ongaba na wa UDA senator wa UDA okay kila kibone mundu mbesa ila siabika itumike nesa na itumike ndu siailete na ikoyo yusi watu kana tasikwenda kuyo aende pau na republika na mabinda maingi ndizileta makwani nendo mina by the way nina Mutula opposite kwa dengali ndoka kimana muno professional ukethea ando alatu wakuwakilisha nimegwa ni matete wondo baile okay aya netele simu kanini simu yaliko ete twithukise ando mazimu kana me sawa wako na simu si bo mbingi hai ne wazimu iba mbingi ba ndeke tuozende wambe no na webf hello Mutongoi hello tuinena nao John ongela wasia Nengo tekera kati. Ngana ni James. James. No mke kumaba Mutongoi TV. Na kwa demo bisi na dio koje kulia ya koja atongo ya ma UDA Hela niko kwewa kulia koje naona mheshimiwa Kalonzo Musyoka Hela endea wako na simu ekana nange wambinge sia alo kulio kana wete woni masane manini maondo ne maingi hello Mutongoi ebo okay Samuel Ndolo kiwandika Facebook aye aite please Kithuku ungetuletea huyo jamaa akona macho nne kitambo ako sawa Moses andu meazeke kawokiete no uka by the way hello Mutongoi hello tuyenena nao nena vitu alagola nguma mruwa adiriva mwaziata adiriva kuonda kujinguko na Mungu wone na yindi ndio na mutumia ujira ngamu manzo nienda ni manzo alo lo mo ngala Mungu mo na ni yo ba
na chageni ngulu nyama ni mango keba kwa macha ya Mkenya raya ila kwa hiyo mwa Kalonzo mkuoka bali ya mudaba ba ipo kumungu na mama kanua kwa kwa jama kile ya jamba lopoka kweli na bidi kama imeveni ndio kwa wewe kama kwa ndio kama kuni kwa sababu okay ya vendo Dino vivya ndani ya limango ndo ndikuwa Kalonzo amejoka anda vivya Kalonzo amejoka yimba tekeno ni changu kwake ketola wewe ni bwa ndiko kina jola lele ni ukoja na yeye ndio mimi azimio na yeye ngani ya yumbio ambo kwa ndakitenzi okay hapo unabaiwa mlipo ndo nabo hapo asante sio hapo na nesa yuke kama yoko na kethemba kiu tithatu songete yu tiwe we kanini hello Mutongoi nene wa kwete kwa yetu kesi ndo mwenze haya ete onge hello Mutongoi hello yes tuinena nao karibu yes yes kama na kakambo obo karibu na wewe kugombea siasa ndio ma nezi neza ugathie tune yeye seneta elect wa MWEMBA Mundui MAANZO magetheka Moses na analyst yuzunge bagadi unajua jambo kila nguo mwapa Mungu yu kama ni ndo mzee kana nitu support mwana wetu Kalonzo choka kwanza chonde ni vile bila yo ndio tukolekti okay chakeli chama cha waipa Usakuani 2022 jona ni jana ni uteka chama kinene bandi tu ya Kenya ndio wanajidiko aka kaunti kesi imanja ni chama andumana adimi media hii nikisio ndio langu MAANZO no wala tu ne wala Kalonzo tendo ya ndio zito okay mabu amweke aye Kalonzo azimio wata kivela kana UDA wata kivela Kalonzo ndakari relax abe nondo gaja ya William Ruto ya mbeye yeye ulumo ni kwethia ambeye siasa yake na kutembea kukezia kila mtu ndio wa news ya William Ruto baba kwa na kama bandu you must market that thing you call a church now you know when you ndio kwa Kalonzo okay market that thing he calls a political party na yeye ndio mimi na yu ndio sasa ya mambo mara kama sio hizo ndio ndio timu vya muno kama na kakambo aya ni muvya muno kama na kakambo yangu kakambo na MAANZO kando akambo jambo wasema muno aya tuoze simwenge evo MAANZO tukegwete muno MAKUENI Steve hello Mutongoi hello tuinena nao winena nangaka kuma wanzauni aya mboyeze TV yezu kana radio ende no yoka yo ngeze mundu MAANZO aketheka ikagozie no abozia muimya tatena vina mautongo imogo kamba sana mboni na uimutaja ingi yayumisye muno nitwenda kamba tutetewe okay sana ngaliko sia MAKUENI twino tamni kwita maundu ala maende nundu kikuta kipwana ndatwika nesa kwa anjaribu muno vyo na iyo myanija na uyalange asante aya tuoze angele ngona imwambia uko na siendo neza ndo ma radio
0115862950 kana 0753986233 alamu te Lwele TV alama Mutongo FM mamuka kuna simu ngalekoni su mundu wako aziate ayakatwa ambaza simu yeba. Hello Mutongo. Hello. Ila kiaga. Ni kodia hii. Yukule katika nuku ukiwa hii. Ile paka mbele kona chakula kitoba. Yeah. Nenge simu ya mudia kanini ya mudia ya mudia na nende kwa nika makulu MAANZO ba. Hello Mutongo. Hello. Ye tuenena nao. Ye tuenena nao. Yes. Ete woni akako yetu kesa na bona na toto asito kone zendo neza. Ewe kitui ba. Kalibo ete ikolo kana woni. Na gwe. Ndo akona naye. Tiwa. Akona naye. Ayamba ungamile bwende. Mazama itu neona mazembete. Tuweze maondoe maingi na mazane manini. Itu ananga masai. Kwa tuweza iwana. Kalonzo ni ngumba ya Kenya indi muthama ekai samuze ne muzioga kanungamile bau tabia Mutongo osu ukwitwa Mutinda enena nesa na uwo ngaya mwathime mwezi kwa wakalenga. Dominic Munyithia Wiper iko na wabunge wangapi? Dominic Mwema Mbakasi South bethene tie nako na hesabu na Wiper mena yumbe miongo ya 26 pano 27 28 wenda wiki hesabu neza ende mepa upando mena yumbe ingi this time na yumbe kama nongamite na Wiper kamba wonde ni masiokie like county na kitwiruro ne twetera takevela nondo ne kuna kula na atatu kitwiruro mena kuna kula no mukazini ndesindwa haya hono na kiasi hata ni soma motomani nondo ni maingi pyu Erasta za kule MAANZO kana maka manzia kibwana vando onakwithwa anavalokile o SENETA ne muthui King'ang'i kuma kamutesia Megwani kibwana ndeni wa Azimio kuhuzwe kule kana kama ndi wa bandu ndeni wa serikali haya akasobewa motomani ba mengi beti. Mother's value I guess was to reverb a brand that was losing and sheen visibility or visibility etc. I think and it worked in my view. Joseph Kinoti Mutua erasa ndongo isu nisisi nesa kivela ne chendie Naruto kulingana noneni wo zota bya MAANZO mavi kambunge mazisi makona zindu nezo kambane ibu nizimutunga chabata MAANZO ne wa mavi kambunge makona sindu nesa kabisa utomani usenzo mie. Congrats what's more honorable MAANZO FM ndiye va umonde mazako nevo kama kawaida FM no kwata niwa monde ende no kuka o mituki we say they are twinde yana agena ende ne soma utomani wangiwa mundu wako mbea ndika wete sito yake in case my fifth doesn't become the fifth I will join you celebrate your fifth and in case my fifth becomes the fifth please you too join me to celebrate. They are all ours, and that's the end of it all. No one will bring food on your table. Peace first. Do you know Museo? Now you are fifth. That you were fifth. Yeah. Okay. Sawa wende unknown. Aya. Joy ngalikosia makendo yasende ne muno na asanti Faith Kanini mwini wa mbadhi sia kumutaya ngaina wa mutangasi embeo na ke ikombeni kabisa maundo makonekete nesa muno mweshima MAANZO habe makulyo mako maingi niwe matiwa kulo makulyo be kulyo akulo ya oka ya repeat oka ni wizarani meitwa Kalonzo ai madhakarua na tondo yo oka ne anyae kanie nduko kwebanga ingi upya kulingana nondu wala yake kane maendiu mendo marosi kebila kana mayumeze manangwe manyae kana so siasa iko nawo siasa iko nawo mambio nyae kana nuko na umuzale adikulo ndio kana kula nini utangulo kana kula nini
izini kawaida ya siasa kunya yekania ndo mbozu tuthi kwa mituki beguli yengi muno newe ya neni wane andu bakubeli ya kwambia siasa tene mheshimiwa Kalonzo ambia siasa tene kethwa ni waelete kwiko una nijo ithe twibona ndu wa chama cha Wiper nundu akaungamana chama chake kana akasovya coalition na chama chake na umunthe andu ma Raila kana alama umete kuya Lake Victoria nimekwasia uwo kekati mukamba la ile ndo muthelufyo ogela kindu twaweta acha no Kalonzo no Raila kwa una mama nimetwita kana maina mutongo yungi Itina wa Raila eka Kalonzo amusyokana ni kwatia kiuni mekwendea nacho na bauni boyu Kalonzo alite kwambia ena vita ningo na kwetekela ni walite ambisha siasa tete na ni walite kupangithia tene na kendokethia ni waka chama chake kila pandu na nundu ni wendekete na andu muno atikanesa negwe kulyo ya kana mwalimu wakwa Professor Kivutha Kibwana akamanthi wondo nenda kwasia Professor Kibwana ni mundu mwe muno na andikite mabuku maingi muno pe inengo ingi cia Professor Kivutha Kibwana ndo ingi matasiese na mabuku maingi ala matumika kusomethia mea Kenya maandikitwe ni Professor Kivutha Kibwana muno yulu wa constitution katiba na ni kwatia ndo azimio ni usobya serikali kana serikali leka sobwa no methi yona kitumi cha kuendea na kukwatia ndhi ya Kenya kwanzia makanenge ilona governor president unaoneki ya misingi ugethia no mpaka governor lokuka ogekwatia misingi zu na ila wa MP MAKUENI wendi MP kuma 202 nginya 207 misingi imwe wekiye ona no yonesie kukakwatia ta mumbunge kwa upe no bandu banalikile andu ana mana mukenga yulwa kuungama kawaida na thikizia analisa ingiro yukatiba ka Kenya niketikilitie gavana no aunga senator na alama no ngami actually no elema nasioki na no madago eweka no madago eweka otwikie senator pendo abe kulyo ya keka ila katiba keka obendwa with endona gavana ne wamba kuma nzata myaka 5 na kenda audit yethele nundu enda we gavana na benda makulyo ma county yaku kiuti kitheu muno kino theu muno na ni kwate usima kosa twegie tuichobya katiba lakini kulingana ndo katiba kailie ono kathi kotini ndusiya gavana tunga ma senator atia siyiwe ni ene kwa unye nenda mwikwatisha na sandi na na mwalimu wakwa aya na katika serikali la yisobwa ende sito yake ko ka parliament ngamwirize kula atwike kindu kilondo kwenda kutwika nundu kula parliament isito yako ya parliament itwike kindu ni kula iko nawa ikagono igala yako ya ndutwika aya babe kulengi wakulwa nini mandikite bano nondo na twiyandu na yetula wa uno yakula liya imukamba Kenya kwanza kazowe serikali atede kata tede kyavota ubwo ni kanenda Kenya kwanza nini usobya serikali Mheshimiwa Ruto ni wesenesa musalia na wetango maina ate vindo na wetango la niweze yuno nyibiwe senate kwa with ya Ruto mwene na bata muno na ambunge no ngo tabise bata ambunge bebina muno kwendeza ambunge na bebina muno kwendeza serikali kondo wou enda ni tubika ke yaonekeu twaleta kukenene ya chavi kanundu sai tetele ide tangazo kana azimio ni nsindie ona ila ni sisi Mheshimiwa Raila Odinga munde ndo natinda nake ningo wishika kanundu ka president wa Kenya wati kwa twelanje ndo watindanga na hizi twamona TV no clip ona kwa seconds Raila Odinga iwe yo mesia tamundo na nukwe kwatisha kana no usumbika ndhi ya Kenya lakini no mania kana ikula ni musugumie muno tiundu nasioza nundu ithengeanie muno isikula ithengeanie uni choto kwasha ni kwalita enda na mugo na tamana ko suandika enda maifisi ni watu kama usumbi support me ando paigenda ni madam paigenda na
na ithoko itethia peace first andu kwenda na muguo nundu kwenda na ithoko ithio ndane tukumia na nenda kwacia kana international community baba andu ma European Union andu absorba ma election ni mokie kuona ni mendeiwe na latina tunonie makueni ni manendeiwe nundu IBC bangi kwa ndo ni kwa dia kulo yuja ulono usumbeka enda no Raila no mpaka amande support yitu muno kusiokewa kwa kula na wasiokewa isiokewa namba bwana namba ile wanabala isiokela ya mwiso au court ni waendie kotini na batuka andu onde masioke ku bylaws yokewa namba 1 lakini namba 1 na namba 2 ni mama sioke in case of run kwa tukika siene ya 50+1 lakini kwa dhona 50+1 kutesiokewa lakini lepaka leo bicha 50+1 no isiokewa na 50 ni 50% plus one vote ni ndano melewa yake unaweza imegawa na 1% na ila counties wale takwenda wina sio sia mangaba na miongwele na ana pepe percentage ba kwa twetela mheshimiwa Chebukati one atunaenga mitala tala kulingana na undu kula sikuma lakini usio la wewe ni wa kamba meno tanu asiaizia mashabiki ma mutongo ni wa meno tanu na we kwatio lakini ni joke sio kwa ndea Kenya twende na mugo bwana Moses ni ndiye silia nwezi siasa ino siku no nginya bethe na musindi no loko sino na president agethe omwe abantu na ngwata niyo ile ndomu ngwata nizo bayi mondo beza kuivuthia ngwata ni Azimio ni Kenya Coalition Party na ngwata ni ya Kenya Kwanza bayi mondo beza kuvuthia ngwata nizo twambie na Kenya Kwanza twase ni masindwa ananenga nengelekanyo na hizo bane nenga nengelekanyo na ndo ndina mawasungio tinya ya ABC ine nenga nitengelekanyo na nukutikana na kwa twasi Kenya Kwanza ni masindwa nuko na angwata niyo Yesu ikuende ya kukwata nondo ikwatene kwa oyu evindani ino nginya Usakuani ulongi ukoka kana ema kunaika undo tuoni ngwato ne ya kodi ya naika ngwato ne ya NASA ya naika atiobo kwe arula ngalo kwenu wengi Azimia kasindwa nuko na makwata na undo makwata Azimio inasiama mpinge mwana miongwelea thantatu nuko undo makwatene nginya 2027 Usakuani ulongi ukoka you Erastus ndano kaba no sio tutabye mwethukisya kanai runoff itonya yetu ni siendo ile in case vaka mundu akwata 50% plus 1 is in straight runoff kana mundu akosa 50+1 lakini in 24 counties ukethia ndana abicha 25% isu bado ni runoff baikese umelai mundu akwata 50+1 na yasi isu na twewa runoff ando mayambi ya ulalamika indi mbona na 50% plus 1 no sio kiutuka thesia asia isia na education yutuke va kwaku no sio tukamba kwikulia ni chao kituma e coalition twamina kumino Usakuani i break va Kenya nikenda jutu isisia siele tusisie ni sieva siena sitona yes yo ya coalition yo kako ya tuika party yes you MAANZO no kweso songe kudia ye atolewa banini nene he is used to debating one ngomwelewa you kendo chambe rastas politics sia deceit kana politics siasa sio kengani no bongo na mwipithilanelo nisi ituma coalition situ i break na siasa yisu siithana mundu ungi ekaraila Raila no wa Jubilee ndia break Jubilee akitie kwika kindu kito wa maja mambiye to coalition pe URP na TNA 2017 mo kama asiai to collapse kana twanange siama sio the to form chama kimwe kinene na beki ku maya break mundu wa politics sia deceit o kayuali kanthini wa Jubilee ni wewe nambiye na kukwea usu ni weta yusiendo isu na uni wo na abreak ya niki twambe kwambia NASA code tuweze abreak yo niki me code athete Kalonzo
2017 ya biko nga usapoti ila wa mio likakibe lane the atwa thiutu e code Kalonzo aka demand ne mo support amwa u break ila code amiananga twafika 2017 Kalonzo amwendo amwimbiyo support beka kipengele nda usomea na ndikita ba yamthi ka CTA na kikwata niwe ne support yuka wendo akene Kalonzo lakini yu ndia kuonia yu twetekilane yu chagwo byo yu baicha ukengana 2022 nengo support Kalonzo wenundu nde maundu maingi ona kakika kamuma nde kunia etikila na basongwa makimanu anthenge ne uhuru makimanu ingi ula jamaa wa siasa sio kengani na sio bungu atwa thingi tu inasa Kalonzo no kudemand kila kindu asemba thie handshake atiete ya Kalonzo na athi avunja nasa amba umbe ya Kalonzo mbesa MAANZO amathi kotine maima kadimandi mundu Raila amombe anda ona umuntu bembezo maiva we koti aive ndaiva Kalonzo ni amakone ye you bindani yeye umuntu Kenya kwanza 2022 yes Raila ndasemba handshake Kalonzo ndoka aumia mukataba maandikanite amwe Raila wambiye jawe jando imokanza poti mukataba tio Raila azia lakini osundwa wa nasa oyuko tu inasa oyutu yazimio na jathi undu chaendie Kalonzo muthia eza usuku mwanoma pressure na twakwata time no to weta kiu kila chekikie kinaju eza ukaitikila ku support Raila ni kila kulionera na kulia yes ni chochu siasa hizo sio kengani yu asisia saidi ya William Ruto Kenya kwanza yes ila yongozetwe kinara wone William Ruto William Ruto tuyamba umutest pandu popote tukona kengani atha Uhuru Kenyatta ningu support myake 10 na kuwenza support 10 ni wa musupport isu 10 mewanie lakini Uhuru ni wa mugeukie yunende yu William Samoei Ruto wa form coalitions nando na nondo tuina bandu popote wa atha mundu kindu na akamurusha no tuina trust ya kana no makwatane na wasisia ideology yu ila Ruto ukie nayo ekangotabie kindu Erastus Kenya kwanza political advisors mo mekalile nthi analyze politics sia America undu Donald Trump wabitie nichonewa ona Kenya kwanza no ila mindo Donald Trump wasasia America first you osiaetie ketha mabuildiete coalition on ideology nicho kitumi yuna akuya ideology zuyo maumetie ba ya Republicans na ma package a Raila ta upande uzungi wa Democrat ketha ma formate coalition on ideology isuti coalition itonyo break lakini ketha ma formate on basis sia convenience of which by evidence yesu lakini be evidence ya ideologies nangaleno engi nayo coalition formate on basis sia convenience nangale kwezingi no songe yo ready kendo jambe expect Kenya kwanza yosa kivela expect Kalonzo nuku mandhondo ukuka kwa Ruto mathukume sijwini eukanesi etwa yani mandhondo tu thukume na azimio yosa kivela yu musali nani wetangula ni senator musali ya Mudavadi ndwe muona pandu ikwishe nini ayoko manda wea William Ruto ndwe muona bandu ikwishe nini ayoko manda wea valabela Raila Odinga yes asante MUTINDA nerasa sinenda kuanalyze okendo kiwi in this way siasa sia Kenya kumela mwe umie kibelani 2002 fiama kana coalition ilisoba out of convenience selfish interest ya bindani ekwosa osumbe bindani na nwesu mundu kumenongea mwete yako yakundukutha no mpaka tuone Raila no twendo kumwilela no wikite tendizi lakini twekulia 2002 kanwela umio sumbeni
ne disintegrate kan da disintegrate no one year towards 07 William Ruto wa mwene no asembia atiakano asemba ODM Uhuru Kenyatta no asembia atiakano ati PNU kugune kumaanisha ata chama chethia kite usumbeni sia ke atongo imacho meka akunaika tasiana ndiwa tuke 2007 kwa kwa sobe kindu kitwa PNU PNU itina amwe kibaki kosa kibela paune bo matanisye kwa gwiru mathiata mbage bala ya mutwe no PNU matanisya PNU ya tanisyo nde na Kenya semba yoka DP semba yoka Ford Kenya semba yoka niki kitumikela kimaetete pamwe ni koso sumbe no sumbe mamina kosa matanisya twase 2002 kanu ikitanisya reloading ndaibo 2007 kanu ikitanisya Raila 2000 Raila aiwanak Raila ndai wanak 2002 ndazinje ni wa secretary general wa chama cha KANU lakini tuwetete 2003 tiwonaka yosie kibela tios Raila osie mwena nak ena mweke baki ni ukweli kana ti ukweli ibindala waise Raila aimwende ni wanak maosa kibela 2002 mena mweke baki William Ruto na Uhuru Kenyatta ni wamatiwe KANU niwe kana tiwe bwana MAANZO usini ukweli neti no abau zungwa na hiyo William Ruto na Uhuru Kenyatta mae katika zungwa na William Ruto Mheshimiwa Kalonzo William Ruto 2002 participated in the election and then KANU 2007 William Ruto participated in the election tamwana chama wa chao wa ODM yes 2007 PNU ya mina kwa sakivela Raila ndaye member wa PNU ukweli ama si ukweli Raila ndaye member wa PNU PNU ya sambaratika ya mina kwa sakivela Raila akuwa ndani 2013 the same scenario yekeka itina wa code kukwatana wiper ODM Ford Kenya Ford Kenya chama cha Kalembe chetwa tip itina akuka pamwe kimande usumbe amokwatikana they disintegrated matanifya 2017 moga mari mi branding matanifya makitwe mi branding na mathocha monana ewo ANC Mudavadi moga masobe kendo cheta wa NASA okay fast forward 2017 itina Jubilee kwa sakivela moga matanifya William Ruto ambia kubula Orlando alana cha Jubilee abulete asembeje bandu beto ata UDA Raila Odinga ndaende no Jubilee uwendo ala na kila Moses maisa nao mwene kwene ukilangwa ndo bera ni dane no yae kuilela mundu umwe twazinwe uthokwasiama kila kipo iruti kozi asiama kwethe itanithia nikana democracy ya Kenya ndi namba kuna tele America siama zinamba kwikia mei kwa usi ukaba mwe ni ana siasa moka aba mwe nundu ase office interest naye mokwatika kana akwatika na cha itino angemu yathela meka utani aya umundi kidogo nenda songia kule umundi azimio ni asindwa no wona nema kuhodi nginya Usakuani no ya wonge na mokenya kwanza itwache nema asindwa nima ukwate yani nginya ebinda sika nani makwe ko ndo kweka wa ibundi bala wewa one day in politics ndo mwana miaka mingi muno ni kwethia omonthe William Ruto no kwethia osa kibelo omonthe na Kenya kwanza sikuiwe kwatenu ukona andu mambe yosemba mundu kendo athirwe ndananewa ukewe William Ruto ni msaliti William Ruto amenyifanya hii kana omonthe azimio ekosa kibela na ekakwatana ona miaka 20 yokete ukethia ni chetha hicha masto tondu wa Democrats America Moses wesera nendo kwa ndabe MAANZO utono kapala be MAANZO ni sino ndi Usakuiwe tu munengo mwanya thumu banini you erastas ndatige amwe erastas ningwendewe muno nundu analyst ukunena lakini be sindu sietwa political dynamics ekangutaye erastas be mundu ukukoma nanza nundu enda ku fast
na pe ungi ukukoma nanza nundu ndena liu elima koma nanza yes lakini jundu ya nania kukoma kwanza kwa ndo aswele kindu kila ngwenda utavia analyst oyo nikana Raila Odinga ila walikile kanu expectation yo yaikana moi choose umwe wo amunini amwambatie kibilani cho president ila moi wa choose ye Uhuru Muigai Kenyatta nundu no indi waya na alika siasa ni aketi kibila cha katundwa kapaluka alafu akanominatiwa ni moi Raila mafili ye aggrieved mayai na any coalition agreement na moi twambi yevu ku disintegrate kwa kanu kana kwa nangika kwa kanu vayai any coalition agreement 2002 nani Kibaki osa kivela minor coalition yeta wanak demands ya Raila edukesie yes demands ya Raila si atuvindwe katiba nituike prime minister Kibaki alea ula Raila ngotabia analyst utenda iwe ndi utabia Raila aamua ku pull out na aamua kulea katiba kalaka aseubwa maseubya movement yeta wa Orange Democratic Movement ila yesiyo tuika chama. Fast forward 2007 mindo of course after Raila break coalition isu no lazima Kibaki ayato ambe yuko mandhondo kwebanga nundu waitia kibila cha 2007 2013 ngoja 2013 niendo thimetoke masaa niende temetoke pio 2013 code ya seubwa kila cha vunzi sie code wekokelela none ni isu yes nienda ulilikanya ana nienda ukuya ki rasta sekani kinilende wa yes no na history ya Kenya yo ndena kwa nangika kwa siama ona kicha Jubilee cha nangiki after handshake Raila alika yitha na Raila ndene paichama chochote ukethia cha nangika kitena kwa Raila ndene Mheshimiwa Manzo ndokite kwa gune ne kiu habe utumani bano anondo utumani wa mundu okuletwe muno ndene wa kilungu ayitita erasasi watindata natina nesa ndise watindata kula watinda kedi atongwe asu na wikedia education ma Ikumbi honorable Manzo ne mwekwatisha usio thukumini kwa Senate na akanenga ne muswa wa Biblia Mathayo miongo 23 na muswa wa 11 oyasia tawo indi ula munene kati wenyu akethwa emuthukumi wenyu no guess knows no Fred Bada FM no says na ina says ngeni FM ni sio ala mongoli ndiye ko FM kulo kana wajumo koka songia nega ndai masonge ndakwe kwati so sende no wabokomi nise mwatiani tena ake uye moyumbe ndezo ikana we Seneta elect hawezi nende twenini akucha isi ama nenda tumine ingwatanio kuvunzwa kana kuvunze kwesela ni avalana wedukezi tumila si unengano bani bwana Moses bwana mutinda ba ile ana nazio weta we mundu wethi toteti ne kwepinda yaza waingwatanio ni accord ya palanika waingwatanio ni anasa ne yolile ingwatanio ni azimio wa Kenya watu atele anje wona mwazindwa tazimio kana Kenya kwanza yazindwa ngwata nini si ukala kwa tene Kenya kwanza yasindwa ngotazie kana yeketa kunyaye kana nundu ba imundu kwenda kwekala nza ya serikali nayo azimio yasindwa ona yeketa kunyaye kana nundu irieta wiper ya bagwe kala nza ya serikali na ndo nisipe angio pa huo na mate kwenda kwekala nza ya serikali kondo uke sindo aye kawaida mwala kwa sosumbuka ya kila mundu ni webanga na nicho kuona Kenya ne yalete obika bandu ikasio bya siamandumu kethia ne wenda wena chama kilomu na thena munene ne kana mesujo icha maisi tusiananga ne mesujo mweka mesujo yethia pengine musujo ndo neke kana zondo ba elete kwangele kanyonzo no ni mheshimiwa wa Masinga mwalio ni waendie musujo wa wiper yes na itakwadi report kana bandu malikile musujo mapalo cha mwalio lakini la mahandi yenge independent asio kata moyumbe na none ze mwalio ndingo mathina mbunge tambezi aendwa siokie wiper akoka anza mazia wiper na hende kawaida nundu
mundu muima muno na mundu kwatitwe muno nando lakini uko no ciama itona kwacia mundu ituendo mu kwa u musujo niguo kindu kila kitona kasiama nundu ga complain kwa DM nunegwe complain kwa uda kila chama kinaina complain ulwa musujo kwa u tutaleta indwa ila political parties fund ugethe ciama ni cia fund wana ni ciendo ci institutions na gada with ni cia lumelelia democracy na cia sobia serikali ndu kwa na gada gethe yukula cia thala ndu mayuna yeka ina nundu newa uda ina zeo vedwe muthemba wake Trump na ge Trump ne wizundu na yeka ni ko katete tuone aya na ndi atongo ni andate soma moto manini bano kanini no tose simu itatu sioka simu itatu sioka mege namba ya simu bau sorry mege namba ya simu baki oni no simu itatu ni soma moto ma YouTube Facebook ile itatu kenda imwe tano 2 minute na ndisi ya Twitter mwasi ata Twitter ni ati Mutongo TV KE @Erastus Kithuku na ndi hashtag sorry ni Ikumbi ya siasa mondo methi ya wawe haya kandi some moto mani baanga liko ya YouTube Erastus can be a good MP or senator Francis Mutoa yeah ndile na wenzete sawa kanini niwo kanini ndana akabazudu ndesa ondavya shia azandi monomo ndo Francis Mutoa ngaya ayatikela katweki waye ondo asitu abikagu tukasisia mondo ndo tukweka tuke kwa mondo no wetwa kwa wapi bwana Moses yako sawa Francis Mutua so okay manzo ambe utina ni muna alafu we matabia matabisie karua payungwa ando mamwatia tio moni Sebastian Wambua we UDA yasinda Kalonzo ni wadhala view politically sera zimakao nugitikila nakyo hakuna nugitikila nakyo aya nugitikila nakyo aya UDA yasinda yenda Kalonzo muno aya no asiata okay Ruto akiwa president land soon Jomo Kenyatta mwana wetha Qatar by the way etwa John Moto wetha kuyanga liko cia Qatar ya Ruto tuika president aka land Jomo Kenyatta no yoka na mawazio ma Qatar kethwa Mheshimiwa Ruto akazinda na bedhe ngoma mwambe obuku asiwache mbachao kwa msala upitao mwambe obuku ndeke usiwache mbachao kwa msala upitao we ndo na wacha haya okay twende nomina Erastus kilando nyokulia ni kana iseso yonde sionde sia konya cha mauvo o iseso sia konya cha mauvo kama itabadale mutu kwatanisye mbai ya mukamba ini ngwatani ya mukamba Mutongo TV Mutongo FM Kennedy Matheka ende no sio muno tukwatene Erastus Erastus na mwenge medha mesawa ndia kanisome na ndiye mosoma mutula Daniel asante mwenge tiwa wewe kai yako more congratulations to MAANZO and all Kamba elected leaders just as Moli asante na ke netele simu namba ya simu tiba anini nenda simu itatu sioka nikenda tu inoke tukakome twetele chebukati kedia MAANZO na wemwe ni tumwetele mbitini mutiambua Justus Vananga ikanga lekwezwe no kwendeka na MAANZO mana kunyekula naza bebe mbitini university na kwa mwana ngweta Jarvis kimuyo wanzioka twendete motano ni wake kundo nakuya kundo kwa zamu no yakini twabikie Raila okay wamudia no sasimu wendo unatangaza ama fomu yako ni gani ndio asiate ndio Purity David haya toza simu itatu tafadhali tumine kanini sie bosi yanada madam haya hello Mutongo hello tuenena nao nina ajeni salama yes Jane Erastus moi pindara ati ndani ya sato iwe Gede MAANZO ingele MAANZO kako yithugeza TV ni no aketheka ingele MAANZO na tongu ya sunda MAANZO mwate
Iduna tani munono na twa mulibata mulunga kitilani. Hello. Ene kuruwa. Na tukwenda kwekala utewa serikali lali usinda tuenda tuende boy onaeza ni UDA kanani Azimio. Asante. Matutungiane pamoja tuenza wa serikali. No sio majeje na maiza na kiwia ukisio. Aya, utumani musio. Aya, onge. Leo tumani ba musio ngwenda kusoma. Hello Mutongoi. Hello. Tuenena nao. Karibu. Asante sana. Winye tia baka madunga mheshimiwa mazungumzo muno. Na nguvu kana umoja ni nguvu. Utengano ni udhaifu. Utengano ni udhaifu na ibanda di rule them. You to support Kalonzo na utongo wa kamba hiyo ndio kwa nini mwako tuji lazima tukane wenda ya. Kalonzo ena potential bargaining power. Arauku the big Africa vice president. You kuwana mundu ena potential bargaining power ta Kalonzo. Let's tukwa ndo kuingia mdembo. Kwa tukwa ta imoko ndio na banake. Okay. Tuende na ruling ya niyo ndio kumaije then from there tukamanya way forward. Ndio for now. Kuna mwanangu ile atukatama Kalonzo ndio wa kamba preview ndio kindu kimu tukesimika Kenya. Asante sana. Aya wamuthia. Aya mbona makunite nesa tuimina mulilo kunute neki. Okay. Hello. Wa mwisho Hello Mutongoi. Nena kimezuma ba kitimane. Kimeu karibu. Ambao ngeleja MAANZO muno no yumuya etu mwenda muno. Akeveka. Aitu mwetelete. MAANZO ningu tuma ba yawote be kanisa we ba uni kwa jeni wa wona dio sili mazinge iwa ne mo. Ba una ne manengi we jofana ndikeboda ke bwana. Kila kingi ni ukulia MAANZO ati. Azimio ya baluka mu mando no mu twiki ya zirigani nondo tutekwenda kwikala twinza. Ngenda ida twitini. Ni baba kila kingi we mundu kwitwa kibugu. Ni boyo. Kedia macho ine muno ba uno emwa edikanesa bio nando kamilo mutio kaya kila muthenya. Ndo tuende kedia kamwana muno wenu ka Kilonzo mutula. No ikiana kote tu ukenda ponoka tulukumeneza. Asante mono na ndo sino wa muthia atumini ananzianzio ya kutuma ongethi kula kwe mutula wa eka utina ndio tina ndio zo mubadiza tina Wabatizi. Tina nake MAANZO leo ya wakwa ya ikulio nenda nisoma utumani moyo vano Joymani Musilo yasia bwana MAANZO please ukifika Senate saidia Kitui Senator ndio tupate another county in Ukambani Mwingi County. It comes with more funds and jobs to Kamba Nation please. Uona vile bata kwa ukione ndo mwaile ukila chaba ya Senate na mheshimiwa Senator Kiyo na ke uno Caston mwendwa the governor wa county yepawe UDA ya veta Raila toka muzoma mabukuni ma historia we okay kane tuona na indi maundu ndimu yene maingi masatu yenamo anweze ndienda twebikiwa ne Monday bana Monday isu niyo twetele chebukari atutabye president na indienda twekwatu anu mothe nyaba enda tumine yu na tuyambia na bwana Moses ndatike yamwe kwandaya ndatike yamwe ndatosea kusia muthia yolwa Usakuani ndu wendeye na ende kufikia vau na maondo dathetha twine na nisia vai kumbeni. All right, you can chambe Usakuani no thelile kila kiende yuni utala wa kula na ni ya kila mundu wonde otusia isie ethe na umisio kula italoe ni ABC ni ya kutunenga ula uminete kubita no kindu cha kele media house sionthe sio kamba mwina responsibility nene muno pyo
ya kusomethia ukamba na Erastus nye kini nena straight kuma ngoni yakwa tani mundu nitembete maeneo alangi ma Kenya ngona for example Central itusindete nundu wa kindu kimwe tu tia imena ndenzeo kutusinda ivye lakini okuleno akamba tona atu ibuangwe nayo ukethio ya mundu sakuangania nundu wa ABCD esembania mbesa esembania wave esembania kindu chutu tha ukana cho nicho kituma tutiwetina pyu. Okay. Lakini media houses ne mukulia ke tafadhali ebinda juze ya miaka 5 miose ita responsibility yenyu kusomethia akamba onetheka mobide ya mukathimuka yukava county sila ingi sienza wokamba siende mukamoni ai wo utongo ukana chau nikendo kethia andwa yu akamba maitu ni mama nyai niki central yona mutongo iwo I make a wrong decision ikulea ikamwea we yukuwa thithiwe weka ukona mathi undungi ta block yune mini lava Erastus ndiye monene ya kuhusu persons living with disabilities nundu ninye chairman wo ilembe tayito yo kamba ukamba nitwithite na thina munene muno wa people living with disabilities ona wa sisia appointments mbingi cia serikali na siendo ile ikwekeka cia mbaa mawea alama people living with disabilities mawea manene nduke yiona alemavu makumo ukambani mayikwata na nundu wa infrastructure nthuku pyu ukambani junenda luckily kana kibati wa ngai January nitunekie elections sia the National Committee ya People Living with Disabilities na nyenanyu wata chairman kwa by extension no to asye juninye chairman Kenya nima wa People Living with Disabilities yunenda utavya akamba maituke ketha wina mundu mulemavu na nukuhitaji any assistance o yuniende na kucollect data yo kamba wonthe wa MAKUENI wa Kitui wa MUSAKUE the Facebook fan page yakwa nitawa Moses Kilonzo Bumba ni BOOMBA fan page la yina be andu ma created fan page tesu yakwa lakini yakwa niyo yina over 100,000 likes wone la yina over 100,000 likes madhen suniyo authentic niende kumandela tiki ya verification ni otwende yu ni inbox va mundu su mulemavu we nake mathina ala we na mo ketha ena need ya wheelchair ketha ni white cane ketha ni musia ina ena kana na ndena uwezo wa kuka ibia skulu sindu isu sionthe nienda ucollect data esu nikenda serikali ya form wa yutu thambia kupush siendo isu takoka sia people living with disabilities with any to champion siendo ila sio on the siende okamba otherwise akamba on the name ende akiyo kiseo na ndimuthuthia mundu lo kuka ta president or either ni Raila or either ni Ruto of which ni Ruto lakini azu ni maoni makwa to embrace usu na ukamba witu uhisonga nambe asante ni muvya mwana na kuongala ndatika nondo wako neni andu ala metha mekalana mamutha me mwana ni kwatia kethabe umwe ose na ni wise mundu kalana mamutha me mwana no kufikia na kuteleka Moses Kilonzo Bumba then wa Facebook asante sana Moses na ndi mundu we mutinda ndatika yakuni imwe ekana ende kwasia mbaituni twithe na patience ivindani yetu ende na kwetela matokeo masakwani matokeo mosumbe nondo yuthi ne yatumeka mabindala maingi kuzuisha vurugu kwecha mavia na kwananga muwe twethe na muwe twesikana adishipila yende na ela yekwo ndebinwa ni kindu kingi ona Raila atwika musumbe ona Ruto atwika musumbe hadi wakaito noye katumia thenani la twenego twethe tulikanela ndetwene no ne mandago asia siasa tusieke kwaro twike ndino alliance nikendo abeba uketha ni tona kuma kwa hiyo akamba twithe na ngwatanio na tuimana kana ngwatanio ne katuma mukamba aine wandaiya kwethia ebindambe tunenganie kula pandu pamwe kwa wingi muno pyu ni kindu commendable muno
nundu pethi twesilia kana pau kampani vandu moga kusise kula wosa ngomela aku na golongo wosa ngomela aku pau kampani vandu isangyo yandu ko kusise kula twiketi kile kiu kapa be kizungu basia we better stick together as brothers or perish together as fools onethia twithia no pinzani pandu bala tukegya kula situ onethia no pinzani ni uloka atozia bubu akatozana ndaya munene muno tukunete kula pamwe kwetu na ikite hindi nende kwa ni mubya muno kwa edukisia maitu nundu ebindela meli mato meli amatwati shukurani sana na tuzidi kuwa pamoja naende ndokita kwa kumanzo nende ndise motumani wa YouTube utumani wangu kuma kwa Eriko manzo muimanda muthama aike kwa kisiasa please haya ndito sia kusia modia Saki ndio ngiane akamba mombe na mashuma muthama ntukwenda nake maundu na andu wonde nusiota musi wa mukamba na tabaya mukamba tukane na wasio mwe tukenda tukindu kimwe na njesa kana kula hii dalile hina tunayeje kitio tumbanya saidi na kila ndo na kulia ni kana twindo na umesio na muno ndicio kandunge ngai mubea nalitunge andu wonde alama mbitisi kula na alama ngune kula nundu wa nyuba ta seneta wa kwa kula mpinge munopyo na sene mubea muno na ngai na athime andu asu wonde na manai na kwenda tunethe andu me atani muno nalitunge mubea kama keta Dennis Kilonzo mwana kanini kabia takana lakini mundu moima na kinengo kinene muno cha kutwika actor na ni kama na kuminde kwanga liko cha kibwezi twa manani isomea kathonzo ni secondary ni kana mbiti kula muno byo kwanza yanzio muno na ni kama na kasio kwa andu onda ngo matungia mubea ndiasa twikindu kimwe na twatele klake kuma na twinda ithio ndete chonjo mundu lawe ilobi kana Nakuru kana Kisumu kana Mombasa kunukula kutona enda kulika mathina withe itheni teso bya tandu na yulo andola mena disability na jona weta yulo mwana kyosu nucio ukethea ni matumi ofisi wa chairman usu muno na maikabithwe umilia hii andola mena disability kwa andu matume andu mena disability na imo ange makopa na nyololo ange makati wa mabingi wa nyumba andu maithi kundu ange mayaisa kuisukulu andu asimo thali mailite kukwata mwanya wa kwikondo ni maenda Olympics ni matwika ama actor na baiki ndu mundu wena disability utatwika kondo wau disability onati inability kwa with ni twa matethia na support on the balamai na kwata mwanya onakwa tukenda twimwe tutetheanisia na thave mwe amekwenda birikithio Senate nuru ni maye maizi wakwe katika national government kana me katika counties chuni kindu twailite tatandwala nyuve kusisya withe ni mamanyikana me bana me sobe wanu ni mya muno Erastus na ngaya twathimithio na twendwe na kiwe hokisyo timo vya muno mheshimiwa Daniel Kitonga Manzo nondo wa kuka ibinda kuthio ila ingi na inde twemina mavola na kwata kuma kola kwe mwandiki twa mavo kuma musino ilovi Benjamin mwaka ethetwe bomas kuma ila kula cia woniwe baka umunde tune na bomas za MUSAKUE na mvaka IBC ni atangasa kana muthanyani wa umunde wa kwambilia nondo messages we ndo mete saa inyani indi ni ngumiona mewete muthanyani wa ni Monday umunde mwendo wa saa 5 cia kwacha niwo wafula Chebukati okwethwa aitangasa president wa katano wambe ino itu ya Kenya kumusezia mabwala mambikia na asuni kana IBC nekwenda itangasa president mwendo wa saa 5 ni masaa mabutho matiele tupika saa 5 kwa saa 5 ikala mitambo ni ya Mutongwe TV na Mutongwe FM nondo tukakwete keu imwe kwa imwe kumavaya bomas wione Chebukati aitangasa president wa katano na minena kutangasa etha 50 wakutiwa na wetwa urona ko ne kula kana no kwata mbau etha wakonwe wa wetwa kana vice versa tutuma ni mu kiuni cho cha bata nondo Kenya ne yito ukamba ne wito na kuye siasa isi okaipete na twetiwa ni zende no peta yu wala muna ko ne kula mutongwe wagu abeta kana onge abaloka tiko baloka bedo ne kula ite yana kula ni site sa kuyana ende siasa kuyana akatwika okendo nengi
twinoni wana andu monga mie 2013 kula sema kuyana 2017 sema kuyana indi 2022 siabikiana kuyania kwa twende na kutumania mugo kabina katu etelete chebukati mwendoni wa saa 5 ni muvya muno kwa kunondo wako seisiana indi kwa alama ndelesha kwa ile kuombea siasa Kennedy Molinge umonde ni watu manisha ngewaye kuombea siasa kuma kwa kibwezi na indi mukoni wa visa Joseph Kawinzi director takithio baada muhinika nini na indi kale kwa swing ya graphics etawara Brian Mwiri tiwo Murithi haya na indi Joseph Kitheka Ndongo na indi Samu Mauna nondo wa kutukwati angali kwa Mutongo FM. Nitwa Rasas Kithuku Nzomo kwa niaba ya timu ya kuombea siasa ni kuendea kiuyo cha kwa ila tiwanesa.